Rabosome da toson so afem pene de onu nsia yam ne siye na eno da na abeto dwa sa aposifo abba resisi wa kro ni mu se ho na o kire se mrantie menu ko firi mu ene o kire se wa chiachi ehimfo bi a wonu potem ho no mo na o kire mu a woni enu mo potem odi nkomo kire se wada kokoko posifo ro ha no ma chew se o ka ho se o nka ho se ade na ekoso se onim ho bie se onim ho bie no mo de wo ko to che se memma be se diosian nan ene eche ana wa chere ka so bo posifo hukum ne no ana o chere se on babua ma hwehwemu ama saa mrantie mienu no o mu firi mu no o ma oni pa monfo o mu eyesa na kroma so de atodwa se wo he wa che won a chechefo wom ahemfu wom bebre no ade nsi ekro no oni ho enso ba do ho ntansa ya ntamum komu dwum bi o ntiase to mo ka cha posifo wo hwehwemu mu nya no yiye na won na wodi masam no hu bie no onya won na omo emetrafie enya onwuma ya tuwa kase na so dia mamo ne yefro de ne chemu wo Asante Achem South mensin kroponim esubuwa na busuafo ya duin na osema efro ba achasa krachi be onya finsia no aduonu mienu edian sakan ya aye Kwadwo Richmond na onu ankasa ne nyanko Eric Bonsu ene woma ne kwanna krana enya asem ketua Eric nso nya finsia na duasa na man baba to da chese wo binim de eba ye Kwabena Richmond ene Eric de abo ni mekwa wiase Kwabena Eric abasa meka say asem no ene akwakoye nyan pa enya asem ketua na eba sa no ene ye rewremu a ene unit committee chairman sabe ya bomode ase benya no ewa homa no so na yene na abonkomo na sa ho samu emu nchemu nyina da wode adom ye na Kwabena oforiata wono ana sabe yeguso puso ahoma no ye ma ye de na kwame yentoa so yetoa ensem ne so na se santimanta ma oja di omanfo nya enya asanketoa na o kire sa asonase ne bro no ba krofro ho mempasem oja bra ni bi ato ho nam so ama motoi makomako ha ahye ama kan so emudu containers ahye so dunum ha adwi pa na asami ba ye ne omanfo bi on potem no mu a watwero nyoma edi nkomo wo kirekire mu ni a asie yentete ne kire se whilst o do meja no o share investigation ase nti yeso you do ho no you don't pe ene no e dia ma ba Facebook live ni so a kasi ahye no bre behwe enya sentoa na ebre da so na hwe motos ne ka ahye ni nkotie omanfo bi a oho kan ahomachi be fo ene efre mi se ajato e shop wo na mi se ho nya ahye yade achi ni buy no se still nkure se ho na ahye pa ehu bebi kura ajani every buy ene di abubu a na no me ho na yi bia na nesu ya saba yi ehu bebi kura ajani free buy abeso shop no musa na amafo shop tila ni bi wa ni shop ahye landry biwa onso ni bibia shi moto fitting shop ni nyashi moto si nyashi enye kakitwa na abaha entimi hu ade kura reach fire ne bae entimi hu ade kura fire ne bae every bae awon ba mu na badu nja no kura mu na badu nja no ye ko case ye ko report ma no MC no so obo baba hwe to nyama cars na yi bi free ade but almost be 10 cars there na so far mo papers shops kakaka ne tila for what have so ne o land bi so a mo ye senior man na ebusiafo wei eye omanfo bi a wahwere wonioma mempasem ane de mu nkyeremu ama wo no na saaja hihye ahodo akoso na binum kire se edum so no ana ama abasa na msam Otec kase ne Ghana National Fire Service mpanimfo adi nkomo Asante mantema de okasama wo mo eye DO3 atahe mensa na wo kire se betime ye nokre na emom prempren ya de omodum judgment ntimi nsekire nkase edum so no afri se yata ba bi no ko ache so yehwehwemu ansa no nto mo yehwehwemu die so mo wie a emu nsem ode beba yeso ye dru ho no isan se yentete ne kire se whilst o do meja no o share investigation ase nti yeso you do ho no you don't rule out anyema omo wonche no eka when it comes to investigation nti yeso yetete bi
however mean jina we feed the kesi so enkase eye ana b ena de bae esan se me yesa na matomra na chese binim medwuma nti eno de enka mestre na investigators no minim se enkwa ankoduru ochina de ombetimi ama yehu de ma edi ejana bae te se de okan no me nua manom ye maamenom ye papanom omo mujeja nchen no ebi kan light mudum no niema but then main kokansi so say ye no esan say ye investigation we Ebusiafo de atenu nkan de okasa de judgment for Asante mantem hanum DO3 atha ahen mensa yamu kwamfani yakuya chibie eya Asante Achem South Mensi Kropon masubua sa krache ni din ne Kwadwo Richmond no ankasa wayi ne nyonko Eric Bonsu abasa ede atofam enam 20 Ghana nti ye ne unit committee chairman Nana Kwabra Ofori atabon komo ne sei ana odi chudwa prayer for the Subwana assassin. Now, that was here, no, and about 5 o'clock, 5:30 more. And my driver need back, and Madame for our no committee in my taxi was Subuano. And our road, all call prayer for them. It was 3 Subuana over them, no, says I will be at him. Aboni said, Baba, Mr. Robert Boame, now I'm mommy and me. It wasn't a Yamosheno. I'm our calling him, I can't wait. I said, they were in the Pacra Boni Disa. Ebia wonimu na nimu so abiribiri ntinama emu kakra nso ngakala nti wo see from our call and I said abante na da ho a mugya pram no I said mugya na fo ehu nyina etima ode am share tiam ama passengers for busa na sade passengers for nso sibae no omo de omu nyina akora dwane na branch na de mugya share ebeda committee ni kra mu a ode ne call dwaso government hospital nti wo koduru ho no wo frɛ me sɛ akoye wo no nko a nti nka me nso my committee ni so lucky me duru ampana na me share ye di na ewu no ena afofo miye ana musa nse ye na asi ewo asubua na mso wo anokura nti na mo hwehwe enipa no na ye abranche no a ye twa ne nsa ne no Eric ana na danfo ana ne Kwadwo Richmond na abranche ne koton ni fleet a no yusu ema Kwadwo Richmond no ema na ma me no ma ni sikani mu efa ana ka efa nti abranche no ka cha na danfo ne se ma me no etie sikana mana obepe 20 Ghana cedi e dia mana danfo no Kwadwo Richmond na ono so de twa na we na kwasiere na nyumre no abranche Eric no ekra na yire a ono ne wo danfo ye fe no ama okra na se wo kosubuwa na opposite ne sipe na wo ho aba nti wo ko ye no na Kwadwo Richmond no ekohu no na wo so se wabade a ene sikana o kan wa sam share ne bo se wo de ma no won fama no na ne hunye de ohia se sikana ana abranche se wo de sia wo ide sikabi ni nyo etibaya ani onko ne maame ho na ne nso san ya wono kura no wonjeye na ne onko je emutu ontesi enti Kwadwo Richmond no eko ne maame ho se okoyi sika no okoye no ne maame ka kire oni sika bia ho wanfama no ana Richmond de agufuo san aba na danfo ne ho se na danfo ne bulu se oye yellow bia na odi ne ho agro na oni se onfa sika ne ma no de di na okoshe ne bo ama ne di na ni atoso enti onfa sika ne ma no ana bo ne se oni sika bia ho no enti onya nto bo ase na wo ye di oye bia ono ne be ko ne maame ne ho na akoji sika ne bia ma no Richmond na nya botre ana wodi di aye Eric Nathan enti Eric ni su di ni bi ama Richmond na Eric ne se ono ne be ya na Eric ne so kemo Richmond enti na mo fo ana wo no e patapata Richmond no ni fie pen ho a ni fie achi ana sa asem ne call so enti no obowure fie a obi ayi be o ma pata de wo twaso e na akofa aye second free yonu efri ni jare enti o mo ti ana se ne ma me ti akem Kwadwo tayo no mo ntete mo di na ti mo no so ba enti Eric ni hu se Richmond no de second year ba na so no ana ono so kopɛ ifie bi anka odi be defend na ho Richmond ne ben no anka second no e sanity ana odi dua ne gye na e dua na kura emu twae enti so no de second na e kono so ana Eric ne yeso be kono chi enti na blog bi de na chi wa hu ana yi no ma na to fom ana ka se Eric Richmond no de second no e ku twa Eric ne nsa o twa ne nsa kora nti wa o san so e san ko be twa ne bi mu a o mo ze no ma second na to fom no o fa abo na Eric ne di mu jasie aso ne nsanimu edimri ka ko janiako kuno ofri so bae no gabi one na yere che no na wantimi a oka akwa so ma komati ni na kofa na ta komati ni nso ehu ya no na wada fa ma emuja na tuna che o ma na o ha ni siye no o mo di na chi nti okoda o ma emuja ni tuna che nti no odi ni dru ja so government hospital ana ujei ya branch Richmond de
ɔde ne ho aka nwura bɛsi ne no yɛnhu no unit committee chairman Nana Kwabena Ofori ata na busafo mo tse awosem mu nkyeremu nyina da wode adum ye na yɛtoa so ade amamode ne de ne kyeremu ɛwɔ nsɛmfoforo mu Institute of Community Sustainability wɔm na hwɛboa sɛ nipa ɛne yɛasetena mu yeyo bibia betimi akonkan na watwerɛ krata wɔba mane akyerɛ sɛ sabrei wɔde wani atotofo ma wɔhɛhu sɛ mabi ayɛ ka sɛ ai wɔn asɔfoɔ na agya wɔn mo nim fom bi amudo wɔn ho ato wɔn ho so wɔn ma kwankyerɛ sɛ wɔwe krama nam titiri ne tinipa wo fi mu a ɛne ade afɛn sɛ broken heart de nya de abenya bi wawari ɛbɛso sɛ jama ɛbɛya twetan nya asɛm ketewa eti krama nam de si ade ɛma bi kyerɛ sɛ ɛno anom de wɔn ho ato so ɛnom de amantam yɛ kunu wɔwe na ne kunu dɔ ne mɔ na no ana Institute of Community Sustainability wɔn mo kyerɛ sɛ we no nukura bi ne ho ɛwɔ mu dabi nukura bia ni ho ewo mo sanse broken heart no eye atinka wonya ewo woni padua mu enye sunsun mu asem eti sasofo bia gina baabi ka cho se wo we krama na wana sa wo fe krama tiri mu srade a ebema broken heart afa wotiri ho akọ anasa obintimi ma broken heart ya na se sini hu nukura bia ni ho ewo mu eti wote sa asem na fa wona bonkum na eboto nchen na krata Institute of Community Sustainability di ba bonti wopani an sasase eye owura erejari edun wo che se ewo abodie mu nyansapani hu nimudie no wo we kraman ya enya atinka bia wo woni padua mu se betimi asi watinka bia wo ediama ade bi anase tibia bi ana nipa bia ewo wabrabom to obesere se na se kwa mafo beka ya wo mo de babonte tire se ye hu kraman ni nua wakra aye no mo tifie se ye nuanom eni kwa se ya wie eti se ko ba se sofo bi anam se obi onim fom akwankyere se ukwawe krama na mo betimi asa broken heart anase ma wunya broken heart anase be ma wu kunu anase se bio wakanchi mebi adowo a debi no kura bia no wom to obesere se enkrama ne nkra kura sabe ya to ani asi so a ya wie no ye momodin se ye bejai yentoa ensem ne so nansan ewo doma ane ne mfafra mu wei eye bunomantam no beto odwase ni pebinom afa kwati kwan so akoso akoko free Côte d'Ivoire man mu di Ragana na mso ama bambofo akyere won ya ogusu eye won sam no hwehwemu koko ba gya hodo de ba ye wo ha na hu so odi gu ka mu anu de ba nam so ama bambofo ekye won se sa de ne tietia amra so na eno aka ho bi ama enedai bunu mantem ne mo so for Joseph ade akwabo de betu dwese wasan kyere nipa mienu bi osusu se saa bonefo sam na ekoso no wonum enim ho bi na okire se saa enipa mienu akyewon kumi akyan anya mfrinhia no aduana enum ana ba ko bondin se Ernest onso anya mfrinhia no aduonum mienu osusu se saa nipa mienu kan won na wodi kan kye won ho ya yeka sei oposifo ensam no akodie no se we no ayabuno regional anti-cocoa task force no ana ni aposifo ni abambafo aka won kan bo mu yes anhwemu yi a eni wakodoa saa emrantie mienu yi na no de atodwa se hwe oka kire omanfo se adia emratia de netia nti wa wonnim na ba wadwen se odi kokoo firi Côte d'Ivoire man beba ha beton no nya mfa so pefo gubotom ne de na omo nsuso so nya de ombe so kra tinam so amado kokobo ama omanfo a wonmo mpotemo nyina se omo nhya ne nso na wonia wonnim na akotietia mra so na wadwen se obeye saa de ne de a obehwe ama emra ene wo adi no kire se enkro bi te se nkrankwanta doma ahinkro ne wamfie omanfo bi eto no shaze hunu sade ya omiya bambafo asote nam so ma omo nso eye saa nhwemu no yeka sei wache saa nuanom ya wonum ejina emra animu ansam na sistem for fa John entwubo si akolabo na bede ete na napia papilo kwakwato agya sam asaibia wa munyina ni momo na bua ye ansam na wiai yetumi ede esum wo jataba ono anebeten fide na che opiepie bibia tumu ede ma ye enuam ye mienu na ansam no yede sum wa wiai midin enoba afia aboaje wa mene Kwame Ajene Boateng Professor Kokoto kwadwomo ana Facebook no so otwa yetuma ba bia wo biara unya ye hweye yeso aso kwakwo nenu anu yo ane akra somwen
apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Smoks, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 meranusa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Smoks mixer, 1 nominal, and 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua Wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. Every basic 1. Equasi basic 6. English. Every basic 1. Equasi junior high school. Ne ban combine soa. Owa nina bi. English nom and maths nom. Me say. Books be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any naka. And so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey. And na say we there. So ko be kura bet me akotu akoton. Amani students o. Na eno kura die. What table no so say hwi. Wo mo say set mock exams. Terminal exams. And a midterm exams. At the master school so a here wo mo a. Etufo nko putuoja station ho a. Enkran dance mine. First up. Any omomu ba bia ye tonton books bia. From 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MD aji Jodin Kratwayatu. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoɔden se de tie me brɛboɔ me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical checkup. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ni etimi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea.
Krobea nana Yaw Asante Asem Beba Dabi Akakuna bete Onua Ori Abe Akusie Oti Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Otec 1029Fm Woha Wuko Tie Hefa Piao Adani Muguhura Aye na Sienkam Ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na weden ohweso edididi Otec nyame ma wonyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye modwuma no wo mu nyina da papa mo wo ahoɔden ahoɔden ne wo dia eni si ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metinya tiato obrane ho hwidi pata ya kɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔbi ebi nso wo mo so na ni asɛm wa adini wo mo kwani mu kwa na ebi ma asekan emu no tuturo nso wo mo pa ba mo da so tuturo a wo duma na papa wo die ne kyense ye kan sɛ ayi ni na ase nkam bo wo mo nyina ho ban ebi dia ye tia ewo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo mo nyinkyire ne duma no ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne na ya ne krese wo mo gu anim ase nyɛ saa no mo tie o mo ka se adwuma na o mo yɛ ni Asem Beba Dabi mo obi anim ase ne mo Otec 1029Fm papa nka wo mo efi saa bre do hwiri kopum bra odo obi a bɛkɔ na wodi baba bɛtena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen Namado who will you say so yes what did I say Form 1 a dear na akoso wo woni nkwafa ntem ka bibie wo mfa kyerɛ na yɛmmoa why Bachoyo 2022 ena then because me suwamono me koi mentimi ambante me ba ame me kasakasa de na ko bin tani pakona kako demu hono mlo sate sadien sema ni bia kwa kodana mi fidedi no for since na me kan since na sadien o sen sadia o hema se sema side afa ena me nge ni yegi we na masefo no se me masiafo na so masefo no se sadia onye me da ahweke ampa na se pa di o hwe wase na emfo ye no so no woda hese no krese obi ni wada na wo fie sei that time no 11 am be ko so ono o sha sei me die like at all ya of for no ni yes adien say adien no na by Otec 1029Fm mi wo yes adien mi say dia say ne be na me do for so ni yes adien okay and your force no na hwan na wo fie me wo fie na ata me ma ni bo ni ya baba ku kan so no so kwese na kameno no kwan mewo na misugu mi je fitiwa no sate sade na bu akwampo me boma sum me de me prim de se do be ba be tuma o me boma sum california no so boma sum se me bi bu ko be me boma se ke de me sum Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi na se mu vanama sasa me baba to mami no kata msese na man chuvia se ubudu somudu ko sia kwampo se me ntumtu ndi sia sana man kanenya no kola kisa se me kan anda duma ba bono na nani maguase ni o kan nti de bo to dia na mare ji Asem Beba Dabi ile jatabiribo ile
okay ena wia yi odoma nkoma nyame ayeyie enka udin awia yi odoma nkoma nyame enase enkamfo ne ntontom ene edema udin kronkron no adofo ne ade hye awia yi yema yenho aha yema yenho akwaba yema yenho ya hiehyia emfamra Otec 1029 FM so ena wia yi yema yenho aha ya hiehyia ebre na wie du ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ebe somo na ba bibiara wo bia no ya no aka ya hye ne nso se dwumadie yi ya mama tiase se ye de suade ya mama tiase se ye de kire yenho nso ade enu nti na wie yi a ye hye nokre moma yense yenho se ye ba be suade na ya san a kire yenho nso ade na wie dwumadie a ye die ye live ewo ye social media platforms ne so ena wie wada meburu se wo ba eye ye platform ne so a eya share reposti fa comment tum ba bia wo di free a wo de ba faka wo bi na ye nkenkan hunu se aha na wo nso di free a wo de ba ena wie ya no asa ka ya hye ne nsunsu bi o se wo be follow ye na wa like ye eno be bo amada biara da e be hia wo afidie so se no e be bo wo nka ye na wo nso atumi anya akwanya join ne ye nyina ya ka bomu asuade na ya kire yenho nso ade awie ye nuanom Be Love Radio for Spain yankopon hira won onye won kese no ntutu wa na mo nso mfansie ene Be Love for ka yenho ene awie Be Love for nyina no yankopon hira mo ene so ko United Kingdom munso a agien radio for wo ho ye wo Patmak Radio wo ho Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio ewie wonum nyina nso abo ademu abiebiem dwumadie no etwagu ewo wonum nso mfidie ne so ena Kings Radio eni ni TV onum nso monitor show no live ewo France Paris sabre ya ye ka sei jigu ewo mfidie ne so ena ye wodache hima radio eno de Denmark ena ewo ye wo Rakus FM ewo Belgium ene ye wo Sky FM eno de Columbus Ohio United States of America bruchimani mu eho ena wonum nso wa awiei wonum abiem na wonum etie yindwubadie awiei mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie ena awiei oje aman onim yahia ewa afidie yi so awiei ye ba besom apese makana nanie awiei mamaw ye hiehyia ene Krobea jata meni wahia yi ya no akai na wa hye ne nso se ye besua de na ya kire yenho nso ade awie mabedwafo wa ha matitafo enso ewa ha na jataba engine room owa ha sa nso ena kwadwo bebre kwadwo mo wono nso ewa ha oba de achia me age adwa eja kwame enso atenase awie ye nyina na ye ba besom onso baabi a wo bia no ye ma onso aha ye hia oba de achia me akwaba ye ja akra o want to say yankopon adome ho ye pa na onso so adom me nso me ho odin ye de yankopon enenso ye da foforo sa awie ya san hia ye ba besom na adwumadie yi da biara da wa afidie so hia asem krope ne ye ka ye se ye de sua de ye san de akire ye ho so enti enawie yi sa na ye ba be ye no eja kwa me wo ho na me wo pa ene ye ne sa ene eye ukuada kronkron kire se ene santimawura otumfo se otu abebio yewura ye bo odiane apagya ye mu ene eye yewura na woda enti Otec FM adwumakurie yi efiri mpanyimfo so ebesi wone a ewo fom ye befa sa akwanya wei so na yase yewura se odoma nkoma nyankopon se etu nyame kese oyishira wo onkoso antre wahiem nimdia wode amawo na wodi bu man no onkoso ama ne nyekese se beya wo be kura wasante man se ya enti ene ye ogu adapa awiei abedwafo enso ene muamutie enso yahia
mfinhyia aduoso nsia ɛna from the 76th birthday yewura nyankopɔn nhyira na ɔnyɛ okese ɛna wiei adɔfo yɛhyia yɛ ba bɛsom na ɔba de akyia me yi agra enkomo wo ho enensem wo ho na ene enkwada bi nkomo a mekopie so se wo do mu die ene afutu a mede ma akwada no ano wo kasa no enu bi na ne wa wutie me mpesem ka kire wo tie akwada no wo se he o ka kire ne nyonko akwada o no wabɔ akwada ni din nipa asomasi onye kra o na minim se saa no obeye enka saade a meye ma no enka manye da ena akwada ba ko busan saade nipa asomasi dien no de ayew ena o se hwe enura ye ko school no wawu sa tamu a boys ne girls ye ko gina pap na no achi bra na ye didi awie no enkwada ne nkomoni o ena oka se okwa akodwonso na okodwonso a wo baaye no na ninika no anim akwada ba ma wu eho nyina fo enti sane na afo no na ofere so obekọ nipa nimu kire se ema no gina ho emema no nso gina ho obekọ nipa nimu no ye ba be kase wo hwe nipa asomasi na wa pipi agu ne ho no wadwonso agu ne ho enti ene yete saade a mom yensre no enti ono nso fa adwen se obeye bibi di aboa no kire se bra wono kokko hu se dwonso aye akwada no ni nikanimu ne nyonko no nikanimu no na che se wagina ho beboro simadu ya no ontumi ma ya waye na adwen se wogina wa na che se nika na animu afo no betumi a dry kakra na nko atumi aba enkwada akanimu enti ono nso fa adwen se ene obeboa no de woyo ye de boa no ene se okobu papu nsuo ni bi ena ono nso ede keka ni nika no baabi a ne bema no esane ba no enka ma ono nso de afọ ena ne nyonko ne nso de afọ enti si ebeduru nipa ni mu a ye be paase mu aka na o ka kire nso o mienko o mu koduru nipa ni mu no ena o ka kire edomu a etwa hwahia kire se ba ko be ponte onhwe nipa subasi wakodwonso agu ne ho ena o se hwe nya Johnson makodwonso agu me ho me papa ka kire me se wodwonso wi a eya pensuo na fa hohoro obema no na me yesa no ena asone edi agu me minikanimu saa na me kire me nyonko wi se wono nso nya bi enti ono nso saa bi no oyeye ya yesa akoda ba ko se eni o papa kire wade pa o eni e me nso se ya me kodwonso a me wi a me di nsuo ni bi ebe hohoro me bema no me ka sei no ono nso akodwonso no di nsuo ni bi ahohoro edane sebo a ebi asa agu ho afi na boys no asa ba be ye topic of discussion obi apesu oye bi ema ye hwe afi ye nhwe wo ma firi ho akọ classroom wote hwa na ne nyonko ba ko ba no se na wo se de oba be ka kire yen se o papa ne ka kire wo se odwonso wi a eya afansuo hohoro be ma no oboa na emum dwonso na adwonso gu ni kadim ena ama ye ha ye ho ekoye saade ni bi ema ye nika no efoye ena obuza se na asem we ya wo kan de hwan ne ka kire wo ose ye nipa asomasi muntie o sa nipa asomasi no ya akwada akro na okokoto na wono dwonso pa na egu ni nika nimu a ferienti no wagina ho beburu simadu ontumi mankwada animu no a wono koye sa pran no ede yi ni free mu no ono na akwa ka kire nkwada no ba ko se we no obeye prime man no sebe enyensuo na emum eye dwonso ankasa o se enti mina akwada no tumi gu mi manimu asesa no efiri na ekọ me nkasa akwada ne hu bio eye me nyonko ya me ne kọ ene ne ba o kọ dwonso no wankra me ana me hu se wakoche enti me kọ hwede asie ya me kọ ya me kọto saade ne so na me ye bibi de boa na afei de wakodane ono ne de ede abehye akoka kire nipa asomesi se eye dwonso nam dwonso gu me ho enti me classroom ho me de me ka kire wo me nkasa ne ho bio
ti waka say di akere nyonko no na maduru ho na mse akwadai o se bra na mse hwe ona na panyini ne me ewi ase se wode wo ho to nipa so kese a wonsa esi fom hwe de woda ho ema otietia wo so no wonam wonan so a wo ba woduru baabi a woto na wo sane hwa atiasi wachi bramu ni mu no obesa ka kire wo se ade na wonye flat saa count ni kom na nya flat no ntia so fatu trimu se enyo bia na wo beye papa aboa no a wono so ede de ye ebeyi waye ebi wo hɔ a ɔde bɔne ne betua oka saa bre wo de akwada ne ho asɛm ahye otrim mebo a ɔse an mehu na mebu afu na mse saa de no ye frɛ ne hatred sɛ wo ma hatred eba wakomam o ma ɔtan eba wakomam nipa we de me ye bi ma ne pa me nam twitwaje no sɛ nkanya mi anka na dwuma gui sɛ nkanya mi anka na ware ye gui sɛ nkanya mi asanke pamo no sɛ nkanya mi anka yare na ebo no nko wi enya mi anka ne koto mu ba bia no ofiri pa kura bia fituo me na me fa ni firi hoba be ye ni ye sɛ nkanya mi a wo de keka kɔ fa wo de ye hye ho ekɔwi ase no ɛdeɛ no de ye o sese ne ho abatan ewo mu nanso me ka kire wo se wo de saa tan no ehye wo mu dodo a enye ono na wupra no wa wupra wa o kire se uhuna de ebeye bia wubu befu se wan confront ni mpa etan no ema wubufu a o pressure be kosoro wa hwe ya na ekwa akofa ya de de abrɛw enti yisa hatred no fa firi mu wate now de tokoso na dakro no kredu bepie me kan sa asem no kira akwada no onmu mienu bo wonsem metena me ka mu tui onum nso toko so ko wonsuku enne no ne asem a wa wutie me pesem ka kira o ate waye bio na enyima ya enkense medin nanso wanyi waye o udin no ose no ema ne hawo ema tan hyew mu wate na wa mfa nku ho enemre pressure duro ya de otoso a wonnom no wonkwa na nyina hweyie na yamfo wankoto sa duro ni bi so yisa tan ni firi mu dabi no kura no bepie ama ho asan ena wie Krobea masemu ani obo masem nie Monica sa simakro akra me da se ena nyame ase ne yenchia wona waje bre no tie no wohwe ye nyina titru Cosmos ena Bio ena Kujo mo port runabout baby a fairly gas na mabie biem wa momonitie akra ewiase de edi nkan papa ye ma Nyankopon ye nyama nipa Nyankopon ne tua obibia ne obibia entemo dwumadi a mo be di nyame na ehwe se de wo ye no woso ni wakatua ni wo de oyeye no woso ni wakatua ni ndi akatua konkron no efiri Nyankopon ho na eba na de wo mu no na woda na die ama obi ehunu bie na obi atibie ena ono so de wonu mu ena ono so woda na die na obi nso so atibie na wohunu bie enti wo wa kire se wo de eduru bra emu odin a wotimi ekogi obi ema ne hawo no ofirim ena sa nipa no so kire se ono nso so wokogi ne wi a de wo se wo ye ne se ono so de ne se obeyi uboni aye na mpo wode amane kro no aba abesoa wo enti wei no Nyankopon ena behwe ho na wode atuaka enti akwada no wonsusu emane ha no saa na wonsusu so waye obi papa waji obi ebire bi a wanhia wo a ka bia nka na asetena mu anye yi nka saa bire nka waye basa na mpo nka onte ase na se ne ose wode boni betua wo ka ana onyi waye na se wo se odin a mane nsa ekọ na katua kronkron no Nyankopon de ono a oyi boni aye na katua ebe mane se de ese na wo nsusu a wo yi ni firi wo hawo mu no Nyankopon de akatua ese e de amandu obi a ebe twen na katua obi a nso sa be ka ne de mo medasi eburu onimonyamfo Royal Asare Honorable Royal Asare osi good top ene kasa no no waka ni nyina no na Nyankopon hira pa wate wasemu a waka no emuodu agas osi na ya Krobea Asante Nyankopon hira o ene wie ye ne wahia Nyankopon nya ono abedwafo nyina kakraka na ontutu muanamo emfensie sikaye na Ebenezer osina na message we ya o kan de it goes directly to me eye me so pepepe e na wo kan ba o
nyankopɔn hyira wate onsɛm a wo kan nyankopɔn nyɛ okese action lady and ose papa asɛm a wo kan I'm even crying yes enipa bebre na afa saate bia ne bi mu obi de bo ne nyomo se enyima ye ense midi papa amaya ma wo nyina no se wa enyima ya eye ense midin ebi no nipa bebre nam saade we mu nanso se wo ma saa tan no ehyew mu dodo a ede yade bone ene brewa ankasa benji emfensi sawia osi Antiaso Ventures for na ya Krobea Asante ya boadem na de wo kane de eye nukure dakro nukure ni bepie epia ede animonyam hye ena wo sa nipa kro no ede brew Mary and was God bless you Godfather asem no waka ni nyina no nyankopon hyira ena wie ye nso ya join ne ye kan ho nyankopon nya okese na ontutu wa namo enso emfansie okay ewie adofo ye hia ye ba besom nene enkoma ye ba bebo no owura bi ewo manim ha na enra krachia ye frɛ no nana kwasi asante ya yesu ko fufu a edi amanfo de frɛ na ono ankasa kura wonim sɛ ye frɛ ne saa ya akwasi matwo enra oba yanim ewo afidie yi so na oni maame akosi onko wo masem no eba yanim ema yekototo no akiri de di nkan ba ye eye akosi ati wa de ma ye ni nkan emu akosi ati wa de eno na ye ma obo ade tu so agina ono ekobene ne so enti osa beto ma ye ne yetiefuo bio ye wie ye no ye de sa agya no esa akokohia so bio obo akra brief yetiefuo mo mu hu se ne ekosi ye de to aso akosi ati wa de ne de enra ye de betu dwa se ebra yekosi a ye ewo fitie mu no krache no se obeja ne kwan 2000 Jacobu case no eno se 2000 de isha case na obo we de ma menta frɛ wa no case na abaya ne de owura ne ba ya nim ha se one ne nyemoe na onim se be ma ne wo yere ena akiri wo ba be hui wanyem ye de na kwa yaresa bia koda na ko wu ada ne yem ema ya wo ni nura mo atumi awo hospital bay 1200 boy ne mra metua owo ye ekwa abusumi mienu boy ne mpeso obefi ne maame mo kra de enkom so o munyan manenka ene wo se daabi ode ba na Krobea na bedwafo boy ne nso be nura no na okura 1000 se wode brege no ge ne sa ka 200 nemom onsumme wo wa bebono ma wo de ma fa saa titi we mu wa se twa mentro de aware ada me se na won so aware okay ekobene wo ba ade so enti obo to aso free o ma me enti ebra ye ko ye na krache ne ka so ma ne 2000 na awuraba ne se onye obeji 30 million na krache ne sha ase se o sere se tu you know still once antene so na me ko ka se dabi krache we kura de wa ya ade amanfo mba o ka 2 billion ne ade na ade wanka kese kura ne se wo so be ma ne 2000 wo so be obeji 30 million se yi edwe de kan no tum still na akwa no da so na o pacha wa adwuma nye de fide ma hu de ba awura yi trip awura yi se papa mpacha o no skano kan iskada da mu maminti enam se o se obema o 20 million ena wo so be ma no wo so o ma o 30 million wo se dabi nya sa na so afide ni bu ofukura se enya sa na te dia obeji 200 million na etike kan me kesa akosi 150 krachi ni so oni bi eno na ya de ba ya san ekoto aso nti ekoto aso no ensam ampanimfo ekeka ye ebitire no se ehina ne bo ana se ye ne sensuo ni hwiegu anya hwe awuraba no wonsei nti wohwe krache ne so se ya ni omamu nye ewo hɔ a enka obeye kra ama na aboro so firi se onim se awura ne nye ne bone na ahokyere na de sa wo ha we nyina eba ye didi nkomo no afi de awuraba ne tiase se 3000 no 80 million no obeje ne saa enti krache na hese bosumi mienu ode saa 30 million no ebeba bosome mo na ode aye de ode beye ode atokusua ede ehira na no afi 200 na aka no so wo hye se emfiri enro ano na otwi nkwa wie ne de
200 na ye hospital fee na o de be so 1000 ne so amana ye 1002 ni de awura no ensa ebeka yes say awura ne nsa ka o ma ya so nti diakra part 1 no say ene kosi ye okay ansa no mekọ part 2 no ma minwura me no preko opanyini akwaba boko masa what to say boko ya nyame ase ye frau say opanyini family yawanam anam ANAM M yawanam anam o ye die ni o we die Mr. Blissa Brusa Kanyanga na ate he metiri chemso na dia na du free Kanyanga memu eba ade chemso ye wo ha ana adwuma na do bai me ya wum ha na fa da service man oh yes service man wow me ha na wo me no ye there service ni police okay yaw awia yi di asem ene de waba menema bedwafo ni metiefo ni hyase se be ya ye beti ase good awia nyaboko de tiene se mene oba netie mene tna 23 years ni okay to aso yawo miensa okay to aso yawo miensa no na mentu ma mi din kuma na mesa course na metima koyo ho ade na o ka che me se ono ma ne ho kwan a ana ma kwan ne ho ade ono ba ne ma ne ho kwan a ma ne ho kwan a okay ana ma kwan ne ho ade na me sa okay se tim de me ba ge mba panyi wie school o school kuma as guest ana wie to wie na mesum ne ma koma le kwan so de me kwa ma cha bia 1 month 2 weeks na ma ba de mo hono ma e bi obi ba mama niska na wa se o de fem kwala no ne project aye den ye to ana mi edin na no mesum ba ka ja course isi anu se school hwe e dance no e din pa wa wi ya ska ko radam so a empie nto me se nkan be wi school no ne se aye den anya bi kakra den aye ti bi me kwan be se be 10 million nda send no ti me ba me sa ko 10 million de was ya se me di bi koda na ho na no di bi koda na ho a so ni papa o ne mesi fa ba mo kan kore ko se mi se mi akontum me ba me kono so ko to se me te be mi ensa obeto ba ko na se ndame me bregu o so wa bi nsida te di dimwa na so yo ana ba gani bi school to bi school te me ko site won na se obi ye adwuma na me se na ho na ma kwa se adwuma o se ai e sa course na me se my wife ai sa course na me se my wife na se anu kwa ka che me se ya wo ni ma ko mali kwa so na me se okay na me yedi te ba na be ka sa course ye ko ndi dance no nyezo e jana me yedi te me ba ni wi school no e ba e no te wa me ko site ho no o bo sole new site me ko ho no e ko hede e ko nyina the one time ma guys bi say ye twa blocks ho no e kwan ni mu anwa ho no e na e sa anwa say ye twa blocks nti ye twa blocks no na me ba boys say boys ni twa blocks o mo tu te mom ko some twa blocks me ho na boys na famous ya mo ka man bi asa amutu sun say mo twa blocks no na so what ana man din na me jaye te ya no say bobe 2 o'clock ayi shia wo site wo no na me na man ya dia na o paso che te bobe 2:30 na me wo ho no amachi na me ko gina wasa man bobe 5:30 na man ne femi a o say ai ono soja ni o 2 pm na me o soja ni o 2 pm so what ana me se me w want officer o w o 2 pm te ndi shia ho no sa na man kwa no e shia wo o ho no a bu sole ho no a no se a boss no se me a on se ho no e ben no ndi na se e ba sa no a be do me bu na e bet na fa ko a man so be ntem na me se no me se wo no soja ni na so soja ni
na me dem twa so say did mo be 2020 mo wife me dani ma me dani entem bia me bebe wo shema me dem na mo tukọ mo de ni ma na that me tu ye yes ye wi kra nti mo da so tim na mo tede chem so okay nam ako de wo ye I don't understand you se wo kokwan so maliba ba obeba no shema me ne dem e be 11 o'clock afa no beda nam se be course e be o ma na da nam se de wo ye de me hu koma wo ni ma me ne den edi me no ntimi fa adwene ai wo shema me chana den wo shema me chana den sa nye tim na sidami se me ni ho dia wutimi jan kwa de kwatna ma me dem adwun ban kwa na ma me mawa untimi en fa ho adwene ai me ta ma me too much me ta ma me no to ana me ye din as me kasa one time ma da about 11 o'clock ento obedam se akos adiasa so se me dan ma me dan ni ko da na ade enche nim kutupu no oh second now a flare police patrol to han fata ade she na me dan nim ho no na police from bam so mo he misana na me say mia na ke Asem so de me ko na kan yet na kan e ko Asante police station ya kwa ya na oba no bo ne charge kire o mo say me say ai me si me kunu no sa no mo so sa case no mutimi handle ne hanom nti ya fa nko zo ngo police station ene e ko ho no ti ya ko ho na police officer no ka chem say na ko about 12 o'clock no say open you sa dia sa to mutimi do aye den atum that was 2020 mo no no problem tadi achi ye no na say ya de wakotum wo de matum o zo ngo police station ma dia achi na tadi achi na mtechi mi se mi chim na ma na say ojo mo say no asem ready no so ni time ni yes no so ni time no e ka ko 23 years no say no wo dan ba kum no ma na say ai no say ma wo say no say wo miensa no say no say me hwe me ma no di man ba ku no officer o to was nya ba ga no ne ba say no say ai me first on the first born no ana boy sam ne ba say the first was o say yan kola no mo nche say papa ni hwe wo mo no be say boy me no be school so be cars no say penina ba so we no so nso we kuma ga no ma me de o kan de on pass and papa be dey enka na kri na ma me say onye me dey onye me dey ai me ne ka 10 minutes me fa me to hana na ma me so ma me de o kan de nya adwuma de ja ye twa so di mwa mkate ma me say o senta for ye mwa ana ma me say ai tani ye buan te jo mama ba ne ba be wale oba because we no to ma wale ma no wale oba why ne cancer oba ne cancer a chere me say me no na nta for ye mwa na wa wo ya boa no ne wa wo me ensa no se ne ne ma ne nso ye mwa to aso tani ma me kate ma ne cancer jo mama ba e ba so be wale oba ompene no so no to no trapo no wotie ono yang nani ni kunu infantini so ntmane ka Asem no kura eja eso ne koe ti mo chi tu ne wo mu ya bet mi so no bituma du mi se me de do be bia no de wonye me fa ho te di mo be wo mo na me ko site wo no mo wo mo bo sori ho na me ko ho no mo ti mi do ma me fantini bi wo ho ma me fantini kwa ta ma yenye nwie dan no kura no on the first room obetna dan ni mu the first room ti mi do ho no na ma me na fre obetna dan be mu dan yenye nwie on computer no ne de yedi kan nwie ba ko eno abetna mu do pra mi ya kwa fa ma me wife ma metna dan ni mu na wo nim se on the dynamo bi se on tinem okay enti obi abetna mu ti mi ko no sa na wana ma wasa tada we mo say sister kus na me sa no kan kire me no e didi mu atu na ma na fra kus ai sister kus ukuna ba hanu mu na kus nsi ai me kan kire wo say oba hanu a ma mu gbe kwa no mu kunu ya wana me say na ko a o ye de na ate say o kasa na senam janche na meji senam janche janja me say sanu woka mi di boma mi sano na dem cheche mu chempanyin fo am akosi ambu nku je na ye
so next them sa ko hobium te me ko na ma me na ne bag girl bi wo ho no slim girl bi so ko school Otec me ko no o shout to me the one boy to because na be oni me say oni akos na e be na say for ba no how possible say sa small girl bit matia me ko dey me say abre ko mali wiom to kwai wo ho no mu a ye fanajo e ba Ghana and Aduma ba. That's why you can now see me. The one and me a dim Macassa. I'll buy not nice. Of course, a paper no our fine. Or some panda or in China, Jenna Day or paper bay, a assassin paper. Okay. No, so say what name the year, Japadia. So do the only do so don't quite do you. Yen I about into an India. Mammy switch the Japadi, a young my young day, Adam, the mad day, Uncle Sa. That was to 2023 more, and me free Malibai. Let me Miss Kojim name of Binchi. I'm a far from Sa Koliba. Me Koliba me bano. Dr. Mason one more, and me send me close on a cat farm and answer. Some of them by Menchiano. Never mention for so much to me to so this a G. The me call G on some nines or mucha. Let me know, Momuncha. And in Bagan, so no or no nursing training to a and our bar honor of some Momuncha. No, that dear shame. Don't that dear shame, Mamma, that demo 1 month. 1 year, 2 months. Now that demo a fekro abosumi mienu. Not that dear shame name. To buy it me ba. No baby puna no ba but na ma men chen no mo fu no mo di na da dey shem nan na me da hodin na me bridi na me sum o dem no baby punu be wa pro da dem na me oba ne kasa che me oba wo ne na wo mamu mi ensa no wo so baby punu no akasa ya kire wo be wa pro da dem na me se na me sa wo na ka mu etukwan me nam fomu na ka fam na so me baby me ka me ben baby a 1 week for Dr. Mensa ba kwa na 1 week we read them about no susa ish are sa tam no nte sa dan ni mu bia sa tam no 12 mi akotena bo solo ho no mu akotena mo dan ni mu to na mi din da de shem na mi timi din de wo se me da wan mu ti no ye ko kan se yawo se me ni se mi sibu solo ya one ne plan be bu mekumi nam say wo no plan be bu mekumi me ana me ko hon mo ti me ko hon mo one time me ko hon mo wo de onan ne ko ho that time no ye no me nan ye no ta mu yi da de no na so de mi da de se man she POP a me nan be si no me san she me POP na POP no me she POP na 2 months time no me san yi POP no na do san ka se ya me so na me fanti tia e ko ta no so se be ya be ma se be ya mo ja meta nan na so no one time do sa na me se ya me last ma ho di nyina na me push di ama e fen say e dan hu ana obai so twuma si nchen the combat me fa so a me smanya be dia na so me den e be dwome na me so no one time me nya lift na me ko sibu so na me fa ka ho no me fa ka ho na say akosu ni ho no na me bisa obi say mpato rest no so ni kunu wa dem na me say ampa oni be ma ti dan mu abia ma be ni na oni be ma ti dan mu wo yare a wo da dem a ya hye POP no da de hye wo na mu no na oba no wajaw yes akofa be ma foforo ade ba tena ife na me esi ye no e wo bosore ho no mu na me say timi kwa yo mi kana mi sinjindi timi mi bo pun say gangan bo pun say me ha na be ma ni bie pun no na me say sa na musumiti timi wa na shimi dabi men ko hye ne so be ma na pie e na hu no e na wo ye sa e na wo suti be ma ne ka de yi wa kare e no sa ko hye de oba na kuma be ma no wife na kuma be ma no e no ko hye de e na wo so ye de ho na me so mi pie na be gina nim ho no te wo wa nka hwe ankyere no e na wo free fu ko e te wo na shim na me sa ko ho no me ko ho na me ko na be o ya ko so ni ho no ma ko bopum gangan
na amo ha na wonto woman na wo mfanti woman na not any one no no afa coach no ka chem say bla yaw da na otim no isa coach no afa nche no omu tuaka na say mu tuaka dis kan ma coach ana me da dem ko me demi ade me di kwai sa madam fu mi say me from madam fu phone so asa na me sika me de no mu tuaka ma coach no ai tuaka ma isa coach intermediate me ba hana me sa dia dien mbetu na so betu asa me do fatika bia ma me hana me di te me ba ge no to ne tutam ta dem no na coach no ba no obo bi pon no ya ba na wonya school kuma man progress ntino me peskan ba na fa so no pem so fan so na fa kon fan ko school o da dem on te hana me wusu me ti sei me bomani bona me su ese je me da dem ata me se me da je shem na mu kura no wo san Philipiti mame me dwen ho adanam no aye nyina no a de o yo ho nyina no me dwen ho me bana asa ko school a me san fiska san do na fa so na fa ko school me ko fiska o infa da de show na mu da dem no da dem da pem da odi da ka mi timi na me I get to kunya na ye mi di te me son le na me ko ko hu sa na me nya na me afedi me ka kwa chem sai me ka e ka ma bo da no ho me ka se me do do ma to na me ese me de ma fan se me no me ma fa ba no tie te me ma de kwa na me cheke o se bia me bu abu akunta ma me yaw ade na wusu eya sebe ko ano no bia asema ko akoko na me ka kama no drogu because me ka temba gan say wa ho ya me no drogu na da dem no me ba na ka cheme say da hono ko to do mo ana me ye di about 3 weeks ago ni ana me call site one mo me call one mo te me call one me call me order dem no no de akola de buy say maniska no fa din ko school and ye dey we nya bia man no ai wo hwe wo manam ete me na me hwe akola yi me no we Jesus Jesus ye fence yi Ave Maria last 3 years on road session me try me be 4.5 research fee and the school fees be no ko for daycare sa no ko we fund 3 hono and mo ate SS no na me dey play and so no kra na mpega dem kra no akwan ba me chance madam for mo bocho bi what mam say me say 10 million be 5 million akwan tin ba me tin man say bi a ji 1 million you too much no me plan that dem nyina no na ma hwem ko na na kwa chem say me hwem me bana da me first born 25 years or Scotland oba wa bruchiri wa frame bagge no aka chere ma me bagge no so ateko no ana ma mi issue ni ma me ka na ya fa na ntin be 3 weeks ago ni na so no course me sa course site obium ko ho be ko hon me ko na san ya Saturday me ko na ga be 2 times hon so ba na me say akosu no seconds na akosu no ne plano normally car be so pick up be si hon mo na be na ko rofi hon mo fa na me gina chire sei na say we say wa nya kuma na say tu be she obotum na ko tu say ti obotu so nipa kunipa so onu apa ha no fi hon mo me ko hon no ba be man so be man so se bi ta man ko site wonya ye na fitire ne ko fi hon no ye na be man fitire ene ko ye site hon no nte ye didi mo na mchecha na mchere msa ma fa msa be ko mi msa na ta ba ga we se de be ha ne nam mesini ti me ko ton ho mi se bi message man na den oye mi se bi a woni me akosu kwa ya den a hye hon mo the guy no kra no onu ni mepte mi nim no last na mi ko hu se so ni am se asa be se guy no ko be se ha no mo ani run about here ya bi a guy ni fi wo na se wo be se nam se te ye mwa sa na mi ko guy ni yire nchen
ko bona manie me me ko ga na nche no me ko na my wife no na chi ma mienu owuye am fe na makwandu me ko na ne ma mienu ofi ho no be ma ne fi ho no timi du am na aman linda mpa sei wana be ma ne se na ai pacho inshirano ne ne wana se ne ni na me ko tnasi na na ko la mienu mo ha ne don ba sei o se nkwa mba don ba ha dan ofi ase na so no aye mu akosu no ne ti ma mienu ma no mo no so mo do mo nim o ma ha dan na ma to ana be ma ne de ka chem say na wo no wasi oba no wasi fi ad na o ma no kwatna fi ho no na no o de na so oboa ne ti ma mienu na ti ma no mawu ne ti ba na wu no do de abetna fi ha no ti na ma oba ne be ma ne hu say my wife no ne ma o de na chiri mama e no de o ma betna fi be ma fi ho no na mi edi man kasa te di mana na me fro ba na me je be ma na yire number te me je be ma na yire number na be ma yire me frefe be ma na be ma say oba ni ka che me say de ofa de say no o de o kan wo de o de wo say o kan wa le asem na say me de so de me yire adini kuna kwatna fi na me waje wo kuna kwatna no so o de bibia ma nyankopon oba no na e kasa be ma na yire na kasa se wo yire no agini kuna aboso akotena ni fie ho no no be ma na yire ne se on de odi bibia ma nyankopon na me se na me edi nti na nsembe 2 weeks ago na me call honum nti me call honum de mo se akosu no ani be ma na ba ne be me ko ru fie honum ta de chi ye ni 3 days time de ma so odi kanya se police abafi o de chem so se wanya akun ha ya be 4:35 ebe chemi why na be chi we oba no de chemi se wa ye dey se me kunu nto de me nto mo chemi no e de para bato no na wezi for me ni gina se me kan ade kwanti am ye ya o de be chemi na so oba na be ni case nto me edu office on mo a na me ma trauma no a se no de bi am ye mema nto me se me kan de oba na me kan de na me so me de me na awo miensa na me ne ye project na me ni mo na me de pray e che me kwa mo sa no be ma te fi ho no no me sa case tie na me say ai true no sa tie dia mo ye mema o to mo so sa kwa ya so se me ni obi a me free obi na ye du kanya so police station mo a na npa kona be mi lucky na me so me create on me phone so because by 3 years me need mother 3 years me need mother tim do an say me ji police need no mama na me boba ko no my friend no on so want to no do oba sa na me take anta wasa ante boy 2 o'clock na see the phone say so mo ko fie o akwada o nti so mo de me tum na e o mo ya na so en film me tum to me tum na papa be 6 o'clock na see that ni bi yim bet na bonten so me dem case bia se oban se family tum na me yambo me kan fan swanya se nji me 10 million nam bia ni nyedu na wo ni no te kri no oban buy nti no me kwa ya me kwatwa ma no asem no charge ya share ni chem se oban se me kunu 2 me se me hwi ase de gunu ho 3 me tete no 4 me hwe me ma kono na hwe nkwa na sia na me kan die me kan me no ba na 23 years me se kan boni ba ku wi na me bibie ni won mo kan ya me no me nya bi da kwa so fi ni male ba na ntweti me so na ma fo ko sere me o so na ntweti o se na ntweti ya ho anya twitwa na de be gu ho no me kwa se me tomo kwa kap ba ko da me ba me tomo one bag si ho no na me tumi kwa na me kwa akra na me ko fa me nema na obet na o twa ntro we na che se me hwe me ba say the say trap was for that akuma kwa say ono ko fa be ma bet na fi ho be ma woni ni ba be ma so awu mo se be ma na ma 10 anu ko fa na bet na oban ka che me sin ai be ma tumi wale be de ope
nti me ntimi hye no so am say ya nti me na me di sa ka be wo de yaw yawe boss die nti no abaha yam ne ba ha no da no titu kura sa ka ho titu se mo be me fa sa bo me bia no me hwe mo okay ma yen hwade bi bosore e fa hin na dan sie bosore no di se bia nka me di meni e di ebo kire obi be ho ne ya sa me kire ma mo me kire mo hu usi bosore station ana akosan ma akwa so bosore station ho no mo so usi bosore station ho no mo a o fa sa right botan bi da kire ho no mo ono fa be ma ni fie na wa akwasi botan no so no afa se ho no mo a tobo enawia yi bosore konfo maame ma wa ha amenchia o papa no obo adwuma obo bosore konfo na na kwadwobu aten ono ankasa na oyi ni nsem ska usi wo bosore station a isi a street ni a friend na kwadwobu aten street ono an ma contractors edi quota egu sa akwa ne so akosi ase ho eye sa akwa na onfa sa akwa na okay enti wasi wo station ono on sa right ekwa na edem kosoro ho no any right one mo man right untwem wo station wo kora wo do station one mo oh baby a wo da ni si na me pe yo ya ne no wo abutan no so ase wo sei e fe ho new site baby obi ni mo asore ne wo na na wotra bu ni ma so no kora wotra obi ni ma so no du bu so station one mo a wo fa plaga 25 tobo yaw kire mi ye empre wo ho o de me empre wo ho udru baby a obi nim asore dan ni si no o fa sa akwa ne so uni ma adokofo asore no baby adokofo ya owu na anu ye utwa nsuo bi se wotra obi di ma sore na ensuo bi na da ho utwa sa ensuo no utwa sa se juice station ho no se school bi o park bi ho no aha wotra school park no no se station ho no mo no afa on side right station wa so ho no on side right to side right no gani fie so wo so na time bi wo kire forget gani fie no mi se kire wo fie no so ho na wet ma fa ho na wet ma short amount se si e ho da so ye new site ana e ho bi oh say the new some for is new site ni patete ho no mo ni patete ho okay afa mi yenhwe sa asase no kame ho asem kakra e ye de na munyai asase no na me wa na me wa mali no ana oba ne famous wanya ade bi awo ye awo be ye na msa ade te me ba ye no na ye say no so oni chama man ko normal ko menchen no si an pro to bi na oni ni sabako la jo no moto ya na o so ntimi fa asase nyina ana o mu che mienu na so say we say ade pa de boni bi anim e na wo de ti an ade bi na so boni bi anim na so o ma wa 30 million na say ye so say ye India half plot full plot no mo touche ntimi kan ko so na 78 by 78 78 70 me no ba ne de no 78 by 78 why na di ni secretary as 30 million no 30 million me de won so de wum who tu ya say me ban so man ya fan say wa man 20 million okay ana ka 10 million na wo de 10 million so okay afa mi enhwe ebredu ise ye krata wa asase ne ho no krata ne ye ne say me ba no ye krata no aha na mi san say wo di ho adi na ye krata no no say ne bi sa ya den na mi o say esi ano japade ye me ni na den eye so de me ba di na ye yo so do ni di na ye yo eye nyina ye dia o de mi di na ye nyina ye dia nti ene die na so okay send them send no send that money be ni mitrim one pray am pese wo be hekrata no ahunu die wo so me man pray ahwe me man pese wo ka chem so me say wo de oba panin di na ye ana so second boy di na ye na wo third boy di na so di mi di na ye o se bla ya so di say ye nipa 5 wo obi o di edin be ye bia no ya dia na so okay no problem
saa no ka kyerɛ wo ai ebe wi ase no wahu sɛ hwan din na wɔkrata ne so ebe wi ase fem paper no kwa na akwentokwa enti sɛ ebe si na wunnim nipa ni din wo paper de so me de muso odo no din na ye ɔde ɔno adin na ye sana me ye no so why san dia de na wusu ni bi din aye dia sɛ mintimi kyerɛ okay betimi de ma me din aye so betimi de obi din aye dia mintimi kyerɛ afei mienhwɛ ɛba ɛdan ni sie ni mu no kyerɛkyerɛ mi mu ɛdan ni sie ni mu no me kɔ kwan so no ana me kɔ kwan so no na me diska ma no ana ɔde ma bra bi wɔ hɔ no ti me kɔ na amale foundation no na me sa course ayi foundation amale de ka be ya nipa na ɔhwɛ so ma wɔ sɛ me de me tna faako me ba ma cha best 1 week na me sa kɔ akra abe ya manye da no se be ya ebedum me bi no ibeti be ni bi ama han ya ho chebetina ma ha da ama han no sia nsu oturu na me hunpa kro no so na ono so no ona odim ona hweda so ona te ho no to ona hweda nso ma no na msu yo mate enti na wo discover na me discover o komali no a me discover me pese bi hu se ska na ode ba no na ode ba se yemfa nhwe wo ma no ana yemfa bi nkoda ne ho ska na me bi ba me se fa bi koda ne ho na nkwan school fees so de untimi twa ne nyina betuma twa installment say 3 months enti na wo discover body say yemfa nkoda ne discover okay after the year che ko say mi calculate schedule do am de brebre no na mi ka awodan na mi calculate smith do do ma to na mi mi akuntabuo bia ayi ne tete wo ni bubu akunta nka ntempa na nka oni hihye samla no a nka mi ka mi mai den atwatwa to ho no but dem ni se bia no na yes ajapade temi dem ncheke so ase obi adwuma ma obi na wo gine di nti wo ba se ni me go to mu kwa na unti enko nti this too much but china ni hu sa mi play we af me chemu se wo do me nyanko be ma kwatena fi ho ni de in fact yana mi hu a na bibi ya den me yaw enti wo be prawie ye no enu ogina so di ja wa na me that time kwa 2020 mu no enu start sa anyama no Asem Beba Dabi 2020 mu ho so ntumi no ntena bio me ba na koma bi si ho no esi ayi efense odu so na mu odu pa na pet bomba na peja fi ho no na me se na ho na peja we da fi we no so ka che me se wona da fidu na yi ana odi akoma nso weden on farm save amount for na so no de me ko site one no me ko na koma na si hall no am na ade na da ko si hall no bisa wo se o da ko to sta hall no da na me be katin sin si na hwe na ni si dem hall no esi hall no na na ko se nyema na wo yi ko no da dwuma na ba otimo o sa nyema no ai semi so la me so ko na se kwanifa na ma ha sem no te dem na otim kwatna obi dem man bo be 11 o'clock 12 o'clock na oba na se adwumbe na ba otim na se adwumbo na ba otim adwa ne ai adwumbo mtim na yeden nyumbo ben tane yeden na me se ne ne butu ni mi kura ngi mi kura na me se wo se wo ma ho kwan a na me ye ho ade wo so wo fa wuye me ba yi mi ni nua ma mum miensa ye nyina baaye wo fa ba ko sa wuye me sa baaye unu agere ne ma nyi wo to me sa baaye wo se ma ho kwan ya me ye ho ade ofri he for attachment ya udu be chema no ma ne for ho no e kwa wa na me na ni ma mi wuye o sin ai me na me kun ma me na me kun ma me sen o ma mi wuye o ma me wo mba me last month etel o ma me betna me chen 2 months eno ni nana ba ko 2 months no da ma me chen na me me na sa course isi ano onyo ba wa wo foforo wa wo first one second one the third one don't me hwe wo hwana se wo se yesu sin room o ma me so ba ko be 2 months ni ai me pamane ma me ana so I say a channel ba se me ne ka se me kwanya ntokwa na no de bofo hia me so como bia me be bia ni de como bia no ko chechele ma kire ai ma me no
Nti commander no ka kire me say commander no bisa de say de wu yi papa ya oti we ya wo nimu kanya commander no o so ya wo nimu pa nti wo ni ya on so de bi wo mu eh nti man ka kire me say wo de se me pese me ne family kwan so a ono e commander police mla wo ho betimi na ko e fa say yi court ase tafo court ase man ponti court na de wo bia no omutima aden se wo kasa wo de wa wo tumi e hye ho a se wo na ka kire se wo na ho sia no so wo se sia na o baka se bi na mekunu e bia na msum ni mo hwe oh ana mse bi o sa dwumbo ne aden eni mintrim because wo bande bia na mse hwe aside mi hwe so go side. Okay, oni no ba panyini yo ba ono we on was Scotland no or Scotland the autosumi no way ma on so ofie se si me ba no adakora wo nchen ha o menchen na the autosumi ensa we o the autosumi ensa no on e tro no BC man starting Monday no ono so te hwan nchen ono won nchen won o te oba ne nchen. Okay, enti empanyimfo no omunim se saade we na maame ne de yewo omunim omaka de na acha omunka mo support o maame no approach kwala ni nyina bi ote unje nyina bi ote minchen kwa no best to 6 months any kwa no oblock mo bob number ote unche ote minchen no ada no no wonte maame ne ho fie obi ma ka boss ma ka se masli we bema o we bema we bema ko tlan won na fo we de ma me ye no na baka se da me yi ai da ono o no de ne na eti ono de be ma no de maame na manatena wo nche. Yes, oye adwuma ben obi school to 4 years ni onye adwuma bia. Okay, pushina afela mutimi didi matem kwa me pa me memba nam no bia wo so wasifie ofusifie ni wo dia me misikani na me handan o ye dey survive true friends enti me fan se si ye ya ye ka sei so na time so de chem so abede atua me that time no so ye last year no am ka se me franiska frans wo wonje ska no ana me patch wa na mfa me dawo james we ka bana se nka mete bebia ka mete ko nya me patch obiu na my stretching ya to January to lucky ni pebu Europe na mso cheno no bremi tete me so me kwam de me let's get there on hwe me tinti wa dem de see go for bi say am fa ko patch wa dey emma me the freelance wonje otumi na so otumi makwan fa me am se boni ben na ma ye na otumi yawo wajimi yo na mse landlord na ma ye temi nyo boni me se ma pra na mse we nyina no nkanye se bia ka mi bana ka meti bia meti bo so lo hono ma ka fa na ka be patch obiu enti se si a se memfa ne se na time so a oda friends no downtown so no to this kind be no na sky so na mi so ntimi eden you scan am the man pa kro no da hono so a patch wa so we don't them so nya hwe do pe bia na ede onye na tuma nyakopon mo ha general ni manu hono ma da ho wiasa na ko demi na scan so medical use 22 million na ka 28 million mo ha sa no ha fam wa fe ya na sorry as yaw ne den hono mbabo ni ji phone si da se na me say mi dan ran na hot me sa no o se me first camera na mbabo ni me say sa camera to hold that the CEO the one am ko use kana be the man mbabo ni ko man 28 million so 30 million mama 28 million ka 2 million ka 2 million enti me mfa ne se si a wo ko onam ko a wonam ko yi se ubedidi o se obeye dey o wo ye dey ani de ana pe me be se me ska she moto me nyina na ska she moto me nyina ni se na me tie chira ya tinto me trafa ska she moto me nyina ni say 15 pesos once the 50 pesos me ba me trafa and say masa edi nyama edi se me ma ho di nyina awura awura nu e no bansa ma fia me sa chi matu ma adi achi
se me na ye me ya ntimi na nti nso aye chi utum chimi tum ade ache ene kwa na hye pesi phone kwa no se ofi va me kwa wa no kwa eye mesan ba so bio atiefo ya but makonim ebia me kasa asem we se wo ye bema eya wo nso hwe wo hu bi eya onso hwe wo hu bi na sani atie yi se saa na tie de a enka opanyini na semono eya na awie yi oba odena ba ye fra na akosi ade Ellen Tachua au free Tachimentia Ellen Tachua enti se oya bema na ofa sebe oba oni obi atena ejai se ya wadi jaye empana wadi jaye ya dumsko se de papa yi kan no kraa papa no nasem ya well inji room wa enti anamonia wonu atuo ene asemo a ewura ne kan ye no ebeboa ama yahunu sene no kraa wasem ni mu sene tie but then we ma men kan fan chel say simple plus phone accessories the branda aba be piem wo man Ghana yimu a onuadofo se wode wo ho to sa brand we so a ade nyina be di aboa wo na awie yiye medin kia ka che se wo phone health eya amani hia wo che se wa hwe yie na wo phone se ya onamo a na wo danka kre enti eya hwe wo phone yie kwan ya be fa so ha be bo phone ho ban o to battery ato phone ni mu a eya to battery pa no ene simple plus de o phone na we use no hwe yie no wan koton kwanchen charger ese battery pa wo de nkwanchen charger charge o phone na o ti say iPhone charger bia enso make say we use 17 Pro Max we use hwa Pro Max eni ade bi ni akwakoyi ebia 30 de ana de wo fam kura lesa e de ama se fa charge o phone no ugiri se oboa wo phone na intimida bia me ka kirew se wo pe phone accessory papa na we use a eya to simple plus de ni bi eya mu amutu phone accessory siton mu na eya metal tu mu fui se mumra metu mo phone accessories no every simple plus de ne emu ho de no eno na ye oton simple plus ni oma onua wa wuji uzin ezimpa wati ase enti se wo pe phone charger say yes Samsung go ye iPhone no Android phone bia we use bia no ya to simple plus charger say wo pe phone batteries say ye hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth any headset ni nyina no to simple plus die ni bi open phone covers iPod ni protectors onua bra simple plus wate aha na abenya papa no mo amope eniomatu aton wo de se wunni kumase ha u station wo kumase ha nko ade a fresh simple plus for number no fre o fra file list ma wo ma betu nioma na free simple plus ha nioma yimu na ye de amane wo de usika ba na de amane na wo nso atumi aka nioma aton e na wo nso wo pe papa na to enkrunkum oba ha na yatufo nsem ebo ne da fom ye de be ma wo na wo nso wato ne kama akwa yusu wo ba kumase ha wo gina kajetia Dubai getu animu ho a getu animu no opposite adeshimai ho abrosani a wani twa wuhuni fro na bra ne first floor simple plus 4 ya wa ha ena wo ba kajetia mu nso a ba bi enka ne ho ye toilet da ho no
ne nkyɛn masalachi ne nkyɛn hɔ simple plus waso yɛ baako nso ɛwɔ ha yɛ number ɛyɛ 0244 590374 afei 0241 709636 unya fresh ahoma we ya simple plus for phone accessories papa yenia ne yakuru kra koya aba yaye na yaye ni yiye unuada sani yɛbɛyɛ ne saa na yɛde amount nana ya Krobea Asante asɛm na yawanam ɔka no nana ɛyɛ nokre I know him me did Osam unim obi a friend Osam okay ɔse he is my best friend na asɛm a ɔpanyini ne ka no nana menimu well it does say oi and ɔse I follow you for long bro keep it up wadwuma na wo ye no wo bodwuma pa nyankopɔn nhyira ɔse o ye real definition of journalism you ask intelligent questions and everything is on point. Hey, you make my head big too much. Why you make my head big like that? You do this in the crowd now, my eyes die. You make my head too big. Well, any mama mini such a dumase for a mon komo kakra. Why? Na such a dumase for omona say me pesika kakra dia yemeni oma ne boame. Such a dumase community bank PLC. Ye kan eye 1980 afi apem ahankono aduowotwe emfinhia aduana yinsia nie ena secheduma se community bank PLC ono mo bebo aze ewo my Ghana yimu no omo ba ya ono mo ba ye yente won ho asemoni bia ene emu mpanyimfo ewo menchen ha me wo manager adwoa yegwa mia menua ba ya ne branch eye Moizongo second station ho ena owura kobla akato marketing empanyimfo mienu ena wo manim ha mepa mo chew me mamu akwa aba o yeah enenso eye ukuada bia ye hia secheduma se community bank PLC se yenimu hia se yia mobo mo nepa ho dawuro ena je kire adasa manager ma mensha se emfiri so ene pa ben ena awie yi o ka ho asem de akire atiefo a etie wa fa secheduma se ho yo akra yeda se na yedru ha yi de ye bechia watiefo ne wahwefofo nyina good ni achia secheduma se community bank PLC good yen customers nsusu nyina ye ma obi biara good afternoon ye joso ene padie secheduma se community bank ye wo bebrebe de mayen customers I just want nra honom okay anaso amebie account honom se ye nkyeremu se eye efa de ho borua secheduma se community bank na nepa no onso so ensan kabi ya wo ordinary current account eno ye de eno no ye account bi a eno no wo bi a eye ordinary wa bie account no eno no COT bi a enim okay eno no wo di dwa no se wusika etom na no sada na wutimi eyi enye se konebra enti account we account obi atumi bie oh okay eye ordinary okay. Ordinary account so we dwadini nko ade obi atimi ebie account ono ne ye wo corporate account ni nyina ye current account eno no wo di wudwuma FM se ebia adwuma quote se Otec FM na mabie account ede mudin atoso se Otec account eno ne corporate account na okay. Na ordinary account ne de individual se mi amete hey sawa wote ho number bie sa okay ne wo savings account sa account no so no aya na mekan for ema afoforo ye anase
obiara wo tie me ne say seka wodu sika beto ho no na kama ninye savings if say ye wodu sika na eto ho no no na ensi ho kakra no ba ho de ye savings account no wow. Interest kakra eno no enye say fa be ye investment ansa na ensi ho aba okay. Wode eto ho no na ensi ho kakra ba ye wo susu so wo honom susu no so no ye na nkase ye ba wona ase anase ye ba waso ye ni ababa bagigi susu no ye ntena ho se bra edem bra bank honom ansa na ya jiwusika no okay. Ye na nkase ye tu anamo eba ba bibiara awuwo biara ansa eni abagi sika no sa pepepe eni ye wo me bada achen so no me bada achen no so ye account bi a eno no ka me kamfo ama awufuo nyina say okay. Before sa wo benyama na sa wo bewo akra to ho nge no fa ne ho adwen bie account ema no akra ni nru 18 years no wanya futuo bi ato ho no mo even kra no so wo ko school kra na sa foto no ebetimi ateki care of akra no enye so wo kwa gina obi so akope bosia 5 cedis so 10 cedis so yesen kakran no ena ema ensio ye ma tietia ne botwa ti wode to wa kakran no wani beto oho so no wanya bebre yeah akra no eco university anase so nya 18 good years na afi wode na ho a betimi adane sa account no ede amano ti sechaduma se de wode ho ebe boss sechaduma se community bank plc a wonu ho de biara da emu mfaso nso so de bebre very good out of 4 we your manager na ode awura account ni mo no ba ye kan ejakato me ye dwadini me ye business person me am ye madwuma ana empo me ya aban adwuma yini makane me enza nyina abom ena wie kasecheduma se ho asem recommend my ensem be na abeka fa ho akere me se bi a memra mo nchen Pacheco, Medasipi for this question. Ye chair such a Jumasifuna, ono with you take for ye chill bibia, Haja Bako pay ye chill baby obia. Good. Ye were account be for irrespective of baby a ye jumebia. If you find yourself who goma, ye were account more. A business, ye were account more. Adibia ye bia ye wa account ho omo na account bia so ebetum nye be didwa ho bia no e wa access there ebetum enya facility irrespective of branch bia egbe bia no se egbe wo edum kra na ebetum akokenya se akọ request for the facility only one beautiful thing about your product e wo emfa ho ne o branch a bia ubi account na account no wow baby ebetum ewura your branch bia ade bia ochirwa adwun bia ebeko say a government worker say ni account we ho kra na you can still do transaction with us by the yeba more then yebetum amount smart loans ni bi aside that no on grab eba you can open an account and still bank with us as baby ejiwu salary work no yebetum aboa with savings yes now what beautiful investment or one nice rate mawa that be an invest when na you will enjoy those benefits you phone business phone now so your account more also boya you can get access to any facility that you want with us you need everyone yes also buy shares no so shares no so is in wire wow yen shares in such a community bank and can rural bank no PLC you see shares na for into ye Krobea the baby obia wo bia no just walk into any branch of ours eto shares no so eto only there into the baby obia no yes so just walk into any branch of ours just come and have a feel of our product bete yen customer service excellent service ayedeba mo be hu yen managers for our around the way our more comfort be feel at home
then advice so I had bemo every school now start a juma kakra na any account just walk into any branch you will be an you be advice so you be more good account you bet your investment able to my year maybe in the next 5 years it could be able to me and then drain the bay then e benye demuskano nti yesron obi oten bia no be visit ni enhwa kama. Very good manager yewura kato kasa no oka ubebia account waya ha na uhia facility eno ya mo terms fabra ye kwa mu na yenso yente ase bi akra ni tie nyina ne se bosia bo. Oh, okay. Yeah, bo bosia. Wow. Such a duma say 46 good years nie na se ye wo banking a year industry ni mu na sika ben na dabia me betina ha no na sika ben na opa wunya. Sure. 46 good years ya pesika na gu ho. Good. Customers momra na momeje. Good. So one pebosia na so wa person business ekoswa to an more brass such a dumasi community bank. Sure. Ya ready aye crowd of ese ebejo ofeso na bosia bia na wo hwehwe bia no ye de wonsaka ene aboa na bie mu ma yen bosia ben na ebia aseme ne mo eto saa kese no a metumi kura anya afri hwai me de kan yakasa no me ka say ordinary current account ubetimi de sa account na aje wan kasa wo bosia. Okay. Aye current account corporate se adwumayefo company no ebetimi aje bosia na adwumayefo na wo mo ehye adwuma na sini nyina nsoso no once a wo mo akatua no efa ehonom secheduma se community bank nko ade wo mo so qualify ye gina adwuma ne so account a adwuma no ye ne no wo ntahudi a ye ne na ewo no ebo bosia even crampo no se bosome enson ye na se wo pese okwa ahohiehiem na pese ye boa wa eno so no ye boa wo eyi sa ahokyere no efiri ho emeretie wa bi mu wotususu ensoso wo ye honom na susu no wotuo ni nyina ye beje no enye se ye beje ne kwa eno no ye hwe na wo so kwa ahokyere bi mu na ye nso ya hwe so ni ye de aboa se metususu kura metumi agebosia tususu kura na obetimi agebosia wo de ebreyen edi enti na wo nso so no wo kwa ahokyere mu na se wo pe se wo bia wo business ni mu na ya moa wo ma wo emiem nti no ni nyina na enhyehyeye ewo ho no mu na wo ba premises on ma na se wo ba branch on mu na bosia bo no ya ready aye crowd say yebeboa adia ba ko a owura kato eye mede na eye mefe eye sa pragia abobo ya mo kan se wan kasa betumia oni wode ene metie me ye young person me nso minya ya me oni me de kwan ben na se cheduma se fo mbefa so aboa me pacho me da se bebre ado ye fene de yen limited to pragia na abobo ya pe or your transport loans. Wow. Intine say e wo bus kra na say echu na ehu bi na pedeta. So far as any ye adwuma nkoten de BBNC ye kwanda ye botuma den ye babo ma to another one. We what can say ye we dia mamenta frɛ wa no na menka nkyerɛ international school say wo Kumasi krom anyina say mu nyina mu mabie mu corporate account e wo se cheduma se community bank kyerɛ sɛ wo yesa wo betumi anya facility a ode kwa akoto school bus ana meboa pacho na to aso na mo bus na bia redodo kamo ni se cheduma se for na ma muni how to aso ma me amibra pacho me da se timesron schools churches institutions obi a wo here transport facility be umbra just come and have a feel of your product no. Sure bebo your account no yen hwe mu ni advice so say bia sentimento kese kra na sekete na ebeto for the starter ya to ama nyame ya duma yen kakra kra no near the step by step na tumenya kese no good then you'll be using it ade krampo is simple kranye there
so far as the ebe branch bia yebe di ho nkomo especially yaba down to Pragia na Boboya no ewo bia bra yebe support you sna tokra ka ho ama na eda ye adwuma no na etua ne kakra so far as the ewo driver's license ewo Ghana card there on that day here any problem bia just walk into any branch of ours na yen show dodo na etoso you never regret. Sure. Ibinum atomo we tiewe mo ato fufure tiewe no to. But isi ibinum kura 4 bi kura 5. Nti yesra won. Baby find yourself bia Kenya sio abuabu mo si zongo edum baby find yourself bia bra ni ento bi mo nefa hin. So one kasa kura nchu bi kura no na se a workshop bi kura na at least na ebutum de Aboboya no kura twonyama eda yejuma from one end to the other. Once ebutum atama you just be using it or here comprehensive registered. Eba no why you kura na you get your new Aboboya. So good. Just come to Sechedumasi Community Bank. Enye obadwe fa miaya hodoa yebehumu no fa mayen na yene asemode no atoyi mu no yemfamirika na yemremwe. Me pacho ye won krabata nwoche. Okay. Ene ewo 3 mobilization centers. Okay. Edika no ye head office na ewo Sechedumasi market on na. Okay. Ni esa wo branch ba ko wo Sechedumasi market on na ye ne market na edi nhwe ni mu. Okay. Na akwa adran so na ye ben GPRTU edan no. Ye wo dan na mu. Ni ye wo Kenya ase, kwa abri Kenya ase he ya. Eno no ye ne MA anase school no. Anase so ka se abrosana se a obia be kiro abrosana se bank obia be kiro yawo annaga yawo jenefuom honom na meka se na mechi annaga fuo nyina oba aboabo nso a aboabo yawo post office no echiri aswanse kwantempon so okay tafon so no ye ne mofre tro school no na edi nhwe ni mu anasa club 600 woka club 600 a obia be kiro bang no good yawo edum nso boss FM echiri honom na ni ewo moshizongo na meka branch mechia me branch moshizongo fuo nyina mema obi biara ha ye joso na 3 mobilization centers no so ye enyinesu okay eno na ye address Sechedumasi municipal okay no abachechere eno so ye efija kwa brain not sure na edidwan mampon municipal tisa ope Sechedumasi community bank plc a samia ye 11 na yewo edi njuma my numbers ne ka ho preko ne mfansi ya numbers na eno no ekunye CEO honom na nkasa Mr. Michael Kwabna every year okay wo friend na obeje ofeso na biaya eben wo no wa director ama wo ekọ honom okay numbers ne ye 050 168 27 37 050 168 27 37 na 050 161 79 24 050 161 79 24 Sechedumasi Community Bank PLC arofoni adehye yakade ya akiro de aka eye wanamontuo empanyimfo medem asena wie de madaje amunyama aye arofo manager adwoaye gwa Moshizongu second station branch managers no owura komlakato also a marketing manager empanyimfo mienu efri Sechedumasi Community Bank PLC wa ba beka de ya kire ye onipa da sani awutie fa wo hobo sika korabie na de nyina bedi aboawo na awie yiye enso ede amao ena adwuma yefo amwo St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic nyankopon hyiamo na onyamo kese St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic
mo bo ade hye adofo enkrofo yi onom adwuma danso onom wa bibiduro ya ye de senipa yade na wonom miemia nipa wonsem ene wonam wode nsuo tumi wonsuo mu o wode san yade water therapy akupressure de miemia wonsa ne wonam nim se nipa ye nipa dua akwa ye wono ebia wo ye nsem baabi a yebehu no ebia wo ye nam baabi a yebehu no enti wo yawo a wo de ba no enne be kire baabi a ye nso ye mia na ma saa hawo no emfiri ho ye de water therapy ensuo enso therapy ni be ye nipadua ne ho adwuma ama nipadua na tumi agina unim se ensuo wo physical properties a eboa woni a ewo prem oni a enam yaw mu empo woni e wo haw e wa adwene mu no yetumi de ye oba St. Louisa ubenyu ahoto ye acacia wood therapy enua ye de ye nipadua ne ho adwuma ya apply olive oil na ya mau deep tissue massage enti ya kan se base uyobi a yaw pa na wote ewo nipadua ne mu dia udidru St. Louisa herbal and acupressure clinic wewie enipa da sani a wutie me sa wo ye bema na wanya hawo ewo prostate ne ho yese aye kese ana yese kokora mabam ana wonsu stroke yade aka wato ho wa ya stroke ne nko bra omo ye tatahwe ho wo beboa wo ye obi a wo low blood pressure ana high blood pressure wanum nru anom awoda so nom enkosi aga St. Louisa se wo ye obi a wo yawo ewo sisi emema kura de emunue be ma wo sisie mu hawo obebre ho sisie na ade ya adwuma yi na abeda atumi aye enti mu am wo sisie mu hawo oba usisi na chia oba ye di nkan hu eye hawo wo ye be ma ana oba opa wo na wunya bi ana be ma wa ye mrepa wo mpam wo ye obi atititiye woni padua mu ya wo nko ana wote oba St. Louisa herbal and acupressure clinic onua watu edi se laboratory test bi na apese ye nyama wa ahai ye ene ye DNA test nso ewo ya ha o hwehwe ye ne a tek mazima o de wafro kai a wo ko tek no fo tek ka kire mate ni so obesi wo mazima yesi wa ubehu se Goyal filling station abonta mienu eboso wo ho fa ba ko na ewo kwan ne ho pe nanim ekwan na ekọ affordable house no fa sa kwan ne so na bra street obeba betu fie bi a Ghana flag esi animu sa fie hwa ena St. Louisa herbal and acupressure clinic yedi eduma sa wo konkran ya La Paz ne yewo yedi Tobinco pharmacy eni di animhwe ena akota krade nso apapo ano na Cof Hotel Anes eho ne yewo o penchire mu a St. Louisa for ye number nie ye number nie yade etete wo no brane mu a eye 053 702 9464 and a 0546 24 2343 fresa homa we sisi ya woni St. Louisa for bekasa onipa da sani dia wonti ase bia na wiei wo be kirikirem na wo de aboa wo ene to be hotel eno dia ya hohoje bia ope ba bia dwodwo ho onua ye wo ba wa ha ye wo restaurant wa ha se wo ba beda to be hotel a ye so wo soro se wo hene ana ohema ye rooms no eye kama ene ye well condition de into timu a eye fully nyanya ye TV se abubo obom ne ye smart TVs ena security de 24/7 o ka na ade nam ye wo spacious place wa ha wo be pake na wanyu ahoto wo ye hoho ena wa be kumasi kromu a wo tie me o pe ba bia adwo ho a to be hotel ena mekamfo ama nso wo kro ya mu wanya wo faase bi o pe ba bi na ne na kwhye kakra o profefie nu akọ to be hotel ahadwopa ye wo kumasi haya ginyase ye ben high school kumasi high school no ye ben no ye number nie se o pese ofre ye bukie ansakra no aba ana pese oni edi nkoma eye 053 172 7417 any number way ebia ope adwuma freyen vacancy da ho a baabi ebetumi de wa hye ne do be hye number ne ye 0244 374642 eye to be hotel bra
ye jeje so se ohene ana ohema Ewurade fie Herbal Center eye traditional doctor amankwa deda no onuada sani a wutie mie se wo be kuma se hakro no mbosie Red Park a na doctor amankwa obutuo na adwuma papa na ebo honya asem ketwa osi baabi atokro da wo ni padua ni mu bia no eduro bewura na akwa akoyemu adwuma enti so yo bi a wo tremu hawpa ananemu yade bi no akote ya wakwa enko wo de ne ye mojabroso wo de ne ye sichiri yade wo de ne ye tre ana sesebe ulcer edayem asobo na so wachi ni nyina na Ewurade fie Herbal Center doctor oye hu adwuma so yo bi a untiri mu twetwen ana waye mrempem oba wo nsabuo munye Ewurade fie Herbal Center fa wo hoto yenso na de nyina be di aboa wo doctor number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 and a Vim Champagne Energy Drink a Trillium Industrial Limited omon ede Vim Champagne Energy Drink yaba oni ada se ne awutie mie se wunya bi na se wo bobo a e ma wo Vim no se wunya bi na se wo bobo a e ma wo Vigo no awie yabo unam awia sui wabro pe bibi twi uminim kakra koto Vim Champagne Energy Drink metini wa wonam awia so ye wadwuma wano atoso pe bibia nom eya afre Vim Champagne Energy Drink no di otono woni bia mento memfie no ko ba bi owo bie nato wate wonso ade na Vim Champagne aba eno anu obi e to kire se onomo a ema instant boost a lighten up a moment udwumadi a wudie no se wo to nsafre nipa domo a ma Vim Champagne Energy Drink mra ho ne ho nye de I'm telling you. And 2% of Frey number near Dudu Tumu Frey a 0322 19 0877 0322 19 0877 and a Bolivia Enterprise Yansu Kumasi Sofolai alignment Yane multi home in the Nimche Uniada Senia Wutiem Yadia Yao yeah Nanso ya Bolivia for the onomu de ahodinura ewonu eno atwetwe e de aye future life smart food aduane a waye enei se di na mo nipadua na hoden ne odaache ho ban umpewe na apede ye nuane ye wo vitamins ni minerals aduonum yensa 23 ne wom ye wo amino acids edunkunu ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matonchom ote wo twa de onuada sani Brian Chai be kyerɛkyerɛ oyade mu kyerɛ yɛn na ye maw aduane adura ubedia ebema ho atɔ ye numbers eye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 we are Voltage Rail Limited for Tayachi na onipa da sani wasi ufie awie na wo pensio atua a Voltage Rail Limited and a mekan for a mouse say fa ho to won so and now we ye kan e babo ho drilling na ono mo a enim tu ensutuo no ono mo a enim tu e Voltage Rail for the enti ada bia me ka kire say Voltage Rail for enim tu ene say ono mo wo enimdifo a ya hyedade wo ono mo akwa ama no ne akotwani wo mo e wo nsutuo ho Ghana ha intensi Voltage Rail for nkwa na aye sa de wi ene ono mo ba no na abrofo ne kra epe wo ono no se da bi ya beji nimde no moma ye mfidie nko ye mfa nkosom ye man enti mfidi papa wo ma hye da wura mu nimu a yetumi de boni tokro kwa asase na ya ase ni atwi nsukroje no eno no wom de ye adwuma enti won mo afidie no se ho ya boa mu kura no a wo be boni mu no akwa akotwi nsuo di ama wo enti ufie ho wadwuma mu ho ba bibiara a wo pese utu nsuo bia no ma Voltage Rail Limited for yemrem wa man kwanchefo ni bia betu na se problem abemu afre yen ni emesiesie ne kama emfama kumase ahojo da ban eho ne main office ne wo sunwan tachima ne do ma nyina nso ye won krabata ho ye number eye 0244 29 9520 and 0266 43 2210 ewia matuka herbal mixture eno nso yaduro antenas yaduro no
eduro wei eba yei adanse amanfo ahyase di ho adofo se wani ensa o ka kire se woye nipa bibiri a yade bi tete wo yade di wo so atrantwie na wo pe wa hoto de free yade ne ntemo a ensemo a kotomatuka herbal mixture antenas yaduro no to bi wate yusu wate ebeboa wa ma we immune system no agina brane ede ne pressure ede ani mojabroso yade a atete wa atena wo so anu anum hunra enkoi wote hwa ya na hu se wona ase tatai meboa ya fedie wanum kura tumi to untumi nidi ende ye kan wanya ani ho haw hwetipaye daw so ebede na ani ho haw ne ma wan hwe ye didimu a wubenya adwene mu akwansia stroke yade de ne ho bagimu o wote ho otwen de se wantu anamon ama aba tomatuka herbal mixture antenas yaduro no na yusu ebeboa o sisi yade atenka ateko wonsabuo mu problem a wowo be ma waye mre wo mpam munyina mo nto matuka herbal mixture antenas yaduro no eboja oba misti herbal dani herbal kolena kapidank ni nyina okumasi abenya bi halus herbal ewon kran drug lane ebi o takra the crisis the answer ubenya bi Kingston wa sinfusu ye number ni ewunti bibi ase afre ye 0243 420005 and 0554 363424 unya fresh ahoma we ya matuka herbal mixture ye ne de aduru naba ye no be kasa ye beje so na ya kyerɛkyerɛ nsɛmu ama ene Kumasi Building Contractors Association members nyina me ha kyeakyea mo ye bɔ maba so pa nso ne adwuma pa ne adwuma den amoyo me hyɛ mo nkomo boyi ase ka mo ho asɛm kyerɛ matiefuyi amanɔnefo a afrɛ me kyerɛ sɛ ɔnom ne mu adinkita ho no mani so enti mesrɛw sɛ won so wo amanɔne anampo Ghana ha na awo wo pe obi ede wo dansie ahye ne nsa de ewuhia ne wasase se wo wasase a fade aka nyina hye Kumasi Building Contractors Association for nsa eye ekua contractors na aka won ho abom eba dansie mu a empanyimfo ewum aka won ho abom enti wo de wasase ne ba from krenkren to krankran efiri se ye tu asase no pekase bofom akosi se obekwa akotenam ye be yes adwuma ni nyina de amaw Kumasi Building Contractors Association eyekua aban nimu kire se ya register na ye kan obi nso hye wo de ase wa watumi ahusa ade enkoye frɛ experts no no momra meye ne yie emfamaw Kumasi Building Contractors Association de ewuhia ne wasase wawie o masem no wo de ewuhia ene wasase se dansi ya ena ekabon so ya wo de be hye wabusuani bi nsa ye bedi usika kwa obeba na efia abu achacha bi sebe mesreka ene asidi asi hode amaw wa wo yire obehwanu atwiwadi wa wunua na dane abusuan tokwa fa hye Kumasi Building Contractors Association for ensa no omunsi ne kama emfamaw ena ye kan se won so ye master of construction na wo pe ebia wakogi obi adwuma na ya boso o pe skilled workers in construction ebia Kumasi Building Contractors Association for ombe ma skilled workers na ni wo ma yadwuma afa ya se mo de ba konso ne se wo ye oba tan ana wo hwefo na wutie me wo ba bia nya firimfie du nwotwe ko akwada no woni adwuma bia asua ebia sika wo de akwada na ekwa akoto adwuma na aba be ya asem de amaw tie empanyimfo se menka nkyerɛ se wo sa ba tan na wo hwefo kro no fa akwada ne bra na ye nkyerɛ na adwuma free yenye ohwe eba se akwada no besua mesin ana carpenter adwuma ye be kira akwada no adansie hunnwuma de se wode akwada ne ba ye be kire no ofiri akiri a baabi a obeda obenya ena se wobamu nso a de obedie ne nsa beka wate ase ntumpewe na apede Kumasi ha Lake Road Abidjan kwanta ene office ne wo office ne ye in between Rehoboth Christian Community School ene Goyal Filling Station Abidjan kwanta udie wo ba na wo yayira ana pese oni edi nkita ho bia ye numbers miensa je emu bia afre eye 0243 10 1750
afe 0243 109091 ɛna 0243 472037 ofrɛ saa ahoma we ya Kumase Building Contractors Association yɛbɛgye so na yɛne wakasa awiai emoschei evil ɛna ofrɛ oka evil no ɔno nso aka evil o technical department Otec ya emos me chiao unim die ntia me chiao. A very good afternoon to you. Enipa ye evil. Enipa ye evil. Se wante saadie we yase a ubewuntem. Onipa ye evil. Evil eye me dese. Onipa ye evil. Yasa pon Eradi Nyankopon fa ne kra nsie yie obo onwum bi ose nia wonene kro wonene ba no tie ni yo no onyawo obeyew sati ha onyawo obekum afetie opewa sew enti susu ji ni pedio Judas no ni Yesu nsem sesai na sana Judas ye ya oyi Yesu mai ena menene to say ekoyi any odem be call lunch waka say koyi di adem be call lunch oba dia chawe akra mama se misa kwanya mienu mi ansa bisa papa no akra me da say papa yes sir mo worry in fear do be say minute 23 years 23 years Ebre ben ena wantwi hye wantwi sase no 2019 sabe na mawade ne di be say so betuma boa me kakra that na etna na say as about 2019 kra ma no 6 na je say matena be 20 years okay ya na montemo ye kama pa e de be pa na wo de bona ba so sabe na wani je ne ho pa oh yeah na me jini for 100%. Idea ben na odi kind of pa na odi jini di pa aya me man as me money ehwem education I mean say project na say me ni afa adwuna ya den abom ne fa adwin bom ani enkola hwemu no na mu nyina ma adwin ko benkum say enkola ne ku school idea pa na ko fa wantwi na asase e any day wantwi ka fa ba nyina aye efense edani senu eba mu no edan si eba mu sese na nti wana se edan senu eba mu no a ye na ya adwen ko bi abomu ye nya bibi abomu ye na edan si edu se ekodu baby na ase edan nyina ko problem na fa do so yi mi si nchen me ko da na semu a mo ka pena ne ntokwa ba ka pena ko na ko enyaw nam ade na wu se wi o sha no pe so kire se dan ne yo no kwaia ntimi din kuma odem kura no a ade nya bufo kura no a na ne buofu nam tira wi ndi maybe say no ani kwam din sai ani kwam di sieye me ba me ko meka mali ba me nyeska nam so me ba ska me sa me 66 million ana me dimu 6 million she botom say ja wo pe nanfo a say ohun aso yawo ehun wa che to kwesi ho no mo bro so le mali ehun not ma badia o e bi age cook baako ana me 33 million e di gina odo so me se me wa me sa gina pass this kan sa do to odo no so age che ne potin bag e to odo so na me 15 million e di man babo en say ofan to ma me they am just no yeah kwa so e ko fa ne mo nkran no you na for be one crime to I mean senis can be fama obu akra no certain yi enemu ngu ho ma me ntimi mi enrese kuma se be 1 week no me ko no na menya ne menya da ma ta committee nya me 1000 pieces de mi an ko start be 1 week no a ma cha akra be 1 week ma san den asaba na ye den ntimi ska to ho no boy mi se ko first can buy ska yi mu na 33 million fiscal no mi yemu jim show nam Asem Beni
fa ba na friend nam ko ne kwatna bia ba to din o se ya no edin sa we be ma ya wo so ho ada mo ma mi wu ana na me da bi ma mi wu ye bibi ne ha me ubisa ya neska ne we bibisa no ka che so nya bibisa no ka che of course na na physical say so no nya bank ko bi me bibisa sa de no nam say no be am no what them me discuss bush mali anaju sahaba sefa ade abafi ade achi akwala ba akwasa script can't man yira wo demons kan be yira masa me bonu be pemende ayo ebra na won no e wo ho na su so ye me masem ana me na woni ni jai ye ansa na hu so akofa be ma foforo me tam na me wo tam na me netie no dem ti bon suspect sa ho ha tu ka cheme si ai ade me bu so ya sha woni ana na so abamba to so ni papa ye ti ho no mindim no misaka odi ano no a ani ma yebone minye bone ai ade mitete no ten se am se mitose se na se no bati asa o do ba no a je o ye bia le so o mani aden ehum aba oni be ma wo ho no be bi so se be ma odi ano no o se aden na metwa so sa anti budi na fa se last 20 to 23 mo ho no nti woman na ne dan be mu no me ba na me wa fa tu akotna mam ne dem ho no na mam no akotna ne ba ne sanche wo yi go fom ayi friends S5 for chira say mam no ya na nti me da na mam wa se da say no atupu no ma tupu na da ho no fi ba kumu okay eja kwa me nana mam na se na enche atifo bi opanyini wono oyiri aware mfisia aduonu miensa 23 years na bushani ben pa na unimu no pa abusafo de mini bebre abusafo de mini bebre na de oban kan se me bushani bi anje ne anje me kokun no mo ye no nam se wona wo se wo makwan ana me yo ho ade te abusafo de omunimi se bi ayawde ne man ka kire abusuani bi da so oba no waye wadwe se obeye ne ho ade na emom o se che so no ama wo kwan ansa ono ni abema no fa ba etemi ka che se my mistake se manyo oba no wanya se asema unu aba ni ka che mi de bia mi ka to de bia okay eja ana fi o se mi fi o na ma ko fi o ma ya ko da ho no ma ye se te chi ma tem du ho pa bia ni mi ari wo se ni wo wu no fa ba ko apache onu so wu na ba ko so doctor no so wu ni nua gari onu so wu te fi o kwa de me kwa na me busa pani ofi ho no asemi sha ase ne pompon so no ubo pumpu obo na sio ene esukache eno oda eja busa asemi ba sha ase no hwan na ode kotu nanim se mo hwe o mu na mo ka bi mame de me yire anama me ni tumi na so se de o ye ni anama de dipa me kan ba na mane pa ne bla no fa ne ba no na obo na mane na mo be no tufa ho no fa ba ka che me se no fa no ka che me se se ne ko na kan se ne de se ne se ya tum ka ya o se me nyana ho ade se be mo ne ti se ba na ho ade ana a wo sa bet na fiam ni na si no na ne ban ka che me se ya wan pa o akoso si a so ne wo na ba kwa na ho ade busiani be ne nim se sa japadie we woni ne ne se busiani bi nim se me ne ajapade se me ne ye won so busiani be ne nim se ajapade woni ne ne ye me bla yira wa akra onim ani me bla so de owu ye 2018 tom won owu nyam fa ne clients ye no ministers owu kam teche mu kwa chen dada akra na so no obewu so obi ka se no ba ne kwa nof akwa bi ba na yi obi ka se oba no na wasini fie na wie dada na oye na bibia wie dada na ode nko twitwi na obaja tum debe mi hu ni kwa mi hu na mi hu na ma ni etem na sase bi ni etem meni na betina ye asana ye asana mamba etem asana dia oba dia musa question kwan ben na afa so a wudi hu sa ben mo fa na oh ye teben ewo yi se wanya kwa no ma busa kase bi so no ha ne teben ye utaka kwa ma na okofi ho no be bia na moteda na de hu no na wa woda no woda nti na abono na wo me woda nti me kwa me ka chen se meta me hu no na se nka wo no
na nko ne bem na ti woni bem na ti ananko awo kura no a ananko we abem kura no a me den kameden me den kam ni problem bia ko mi hu no na yen sa pan na enya mi ali hia ani enyina atin fifire saa de nya nkola wi man ko mata wi school asanya wi na de nti na ne obaka se wuyi mesi nchen dan na me ka dan no na se nkwa na ho amba ejawa yo okay na me okay me da se atiefo me no nsuo na afei asemo a akos elentachiwa ya eye owurai oba o kanasem engine room ne kasa de okaye no ibetie ne yakunu de ebeye na bosore obi atomenkra se bosore ho no opposite baabi a bosore konfo yes akwan no ne soro no ho no ene ye new site no nti usi station wha the right hand side of the station obenante awuram ho ene ye new site no mate sister ya oye fashion designer ewo bosore enawie a very good afternoon to you me da senso chiao moma me no nsuo mra ye beto aso apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo aduro ye ma genua wa bin abusua pomudin hu hia me yie esne bibia enti me ma no mpa fie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abaton mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ama me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We dia twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na ewo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ya flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu encrying wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that che ho ban Owura bra dabia
sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Voter Drill Limited nkana Voter Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heyey bi kohosie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Voter Drill Limited yi mi problem na solve Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa Sechedumasi Rural Bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa Sechedumasi Rural Bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches maako enwotwe ena wamanya eye 3 mobilization centers ensoso aka ehon Jumedia banks edibia no Sechedumasi Rural Bank wamudi mu akotene eyi na wamunwuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sechedumasi Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire medwuma na kwambe na mefaso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo omoje omakatua efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo achi akwan we. Omo headquarters no was Sechedumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asonase kwa no so ho a. Post office no achi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edijai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 0501682737 ana 0501617924 Sechedumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unime entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira akwantam na me ho preme Kumasi hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa. I didn't see a friend, and I say, I didn't see a friend, I'll go Yamia. Bebo so many better to Ensia. I otum for say to 2 Otosumienu na woda Nesanti. National Insurance Authority was Santimantem, Edi Jumason, Edia Krobea Sante Kotokona Baso, Watu Jumadie ni din, our king, our pride. Yahinekasia, Yadin Hawaii. Jumadie Basha Siafri Bosumi Numni Dedi Kan Kosi Bosumi Numna from 1st May to 31st May 2026. And Penny
se yɛnto ɔhene kwa Krobea yɛfira nwoma Asante kɔtɔkɔ wɔsɛe so ofiri Kumasi adu ampɔfo antwi botaeɛ ɛta adwumadie yɛakyie ne sɛ ɔbɛtwerɛ nipa ɔpepe baako edin 1 million people ɛde ahyɛ tumfoɔ wɔ sɛ tutu ɔtɔ so mmienu Krobea Asante kɔtɔkɔ animonyam ɔbɛpa adwumadie no ho ntoma Krobea Asante kɔtɔkɔ na woda no a mekyerɛ the 6th of May bosomi num ne da ɛtɔ so nsia ɛwɔ Krobea Asante kɔtɔkɔ atenayɛ ɔkyerɛ manhyia pali ɔpa adwumadie ho ntoma wie a ɔbɛma Asante Mantam district offices a wɔyɛ national health insurance adwuma ɛne aman hena wodoɔ nyinaa ka bɔ no adi dwumadie de aboa na yɛ nyinaa de ahyɛ wɔ hene kɛseɛ animonyam honoring our king registering 1 million dwumadie botaeɛ nti wahoɔden onyansa aboa na national health insurance authority ɛntwerɛ nipa ɔpepe baako din ɛmfa nhyɛ Krobea Asante kɔtɔkɔ man hena wodoɔ atwa Asante ban ho ahyia nyinaa ɛmfa ɔho nye saa dwumadie yi mu da honoring our king registering 1 million free by Grace Medical Center NFC no mo ne sa hunti ye de ayaresa ebre obia metrese free screening to all Jumadi baso by Grace Medical Center aswe obremai DVLA ayayawada kotonima bosome ne da toso enso me patrose 7th May anopa no wochi pepepe ekopem anwumre no 9 eda no ye beye hwehwemu bebre ebi ni yensi ye ni sede pressure tie afa ya so ya hwinim ene ye minim nemom kai se doctor etre dro anaso ka tro so obekwa lab obetia bibi kakra ne sa hunti o pentrechemu bia obefre 0244 976805 your health is your wealth. By Grace Ayadum by Grace wa pomode ene wonko protocol breaker you made a way you turned my morning into dancing it is you and just your way setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamwasi buru yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadi no eno wasugusu ena wie wutie ena wie oheye. Ena dai kai na hya ne nso se dwumadi aye die yi ye de hye yewura santemawura ye de hye ne munyam se ne ahyase ye ne meka ye nam de kire wo no ba asa kai bio na hye ne nso se Osipes Enterprise eya asoye ya sabre ya ye ka sei se wode wo hoto ne so a ade nyina bedi aboa wo na awie yiye e de ama wo ye ka se wo perfumes a egu ho a eye kama ana wo slippers a ehyewa eye kama fa hoto Osipes Enterprise so se ba perfumes a ye wo brands bi te se Asad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Metlot any other perfume brands a eye kama eba slippers a ye wo Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes ye wo Versace ye kan akwanya no nie onipa da se nike kan ho ye ne ane yakofa ya ade ba ebo ne wo fom eye atufo nsa no brana betu bi koton ana beto ne nkronko na nso fa kodi uduma ye wo Kumasi Kejetia Dubai inside ye ben police station e wo Kejetia Dubai no ne nkyan pe e na Osipes Enterprise ye wo ye numbers e ye 0249 238370 and na 050 2520634 first number way only Osipes Enterprise for bekasa we dia wonti asie bia no wono be kirekirebu kama na ode amount kaisha nenso se nyankopon ya adomo a ochena ena by Grace Medical Center ni mfinhia no mu a wadie no wo di no adi ni yie no se woni adofo ne adehye nyina na edie enti waye no se oye free health screening edi ama omanfo wutie mi eye ochiniya wei anopa no ngotwene ahyase ewo by Grace Medical Hospital center premises ho ye wo breman ye ben DVLA office no ye se bra na ye ncheke odenta wo se
na fe yen screeni enhwe ho afutu a ye de be ma wo pressure yen cheke waso ominim wo hwinim ho ENT no ye be ya ma wani ye be cheke kisi ye cheke nipadua na nkasa ho de dia ma a ni nyina na ye free o na kokoba se wo be ye lab bi ana wo be to aduro bi ana ye de wo be to procedure bi so a eno de ye be ma discount of 30% no atua 70% sana by Grace Medical Center for aye hyehyeye no mesrew entu de bibi ni na wonte ase a ana o penchiri mu dodo a ye number eye 0244 976805 0244 976805 unya fresa kuma we ya by Grace Medical Center me yankopon ya admo ochina me wo hwa no patututu enti wa wo firi akiri na wo ba no me no nyina ne behia me nso me be cheke me se me ni me hwene me minim unza kasa adwuma ne ye cheke throat no na ni no cheke pressure nti akina moma ye nyina ye nhia wo ho na ade no enye kama awiai mi ankasa me dofo ene made nyina me de me frɛ Jerinas Street ni di ankasa wo ho enso me Jerinas Street ena mfrɛ no Jerinas akwaba Nana. Mpacho na what to say. We are commissioning you. Sao. Kese ize midina irao. Jerinas na. Aja se ketwa. We say just obi timi from kwa na we love you. Kese Jerinas eh. Midini so abeka. Aja se ketwa. Abeda ne Jerinas. Kese adanse ne anwade a duro ni ye ne Ghana ha no. Yeah. Arofo Jerinas nupa noa ye de abedwa so no yadura unipa dasani se wunya bi na se wono nomo a ebeboa wo ye wo Jerinas no calic no se wunya calic mixture no bia aduro na ene maminya ma Jerinas ene wiei tumunchene na kire ye die nti a ye hia Jerinas yo na me da se ene wiei eba Asem Beba Dabi dwumade so sabre mpaninte konkwanu ase eti Asem Beba Dabi de ncha kase free aso ye de ma yetiefo ne ahwefo nyina musa muso mo bo adwuma pa nyame onhyiram no ntomo gidie mu no ma mo kwatenten na se da bia bitima betena ha na masom Ghana man ne Asante man ene yewura ye ma ne tirim kwaso tiafo ma tirim kwaso pa nyame onkura ne maye mama ne ntrase enini nkwana men piafo omo ne ho ban pia yini firi na tamfo nsem pia ipa boni ni bia obesu ade so bia onyankopon to ne so yere pia to ne so yere pa na onhyehia ne maye ami etie uradi a osana na mapagya mu udi pagya sure onu ntini eti ba bi o di owo di ni ebo nya no enya de komti di di enya se getwa se ni bebe ani bebrebe yo ye ya ni tu yi chese aboboa no aya no mtutu aboa bo park so no omo nti ase se di owo di ni ebo yeah nya no Asante will be kire piafo no ana ye to Jerinas du pane so to ameso a se enano me na moa se de okan no bi frami Jerinas na mi gina ye ade ya wose be se bosumi miensani na ye frene na ona bi ta wow ene butan se ade na wose kese obekọ ketesu bia ne na guso kese wachina labs ahodo any test ahodo nyina wakoye bi still wose fidi ya so ana wote ye nka wo so no adu ya papa ka ho asemi mekwa akoso bia hwe sure timi de kura de menam krom ma hye t-shirt na de nam ti so bi frem papa blante na mi dwa otwe mi ko gina ne shop mu chia me modri wose adu ya de ayama me no wow wose chese na ni gusu saa wose ni on de na dwi nyina ne say obi na ye ni bibi na so bi nya ni bi yale okoto garlic ni bi no ya wonum to ba ko no wose saade no wodaya ma ne bo be se no nkron ko bodu miru mu honum wada na won na bita
Wow. So work me so yi ne phone no pa bodia papa na to no ya wo de kire me no so call Fredimensi ho na ko to ado no good 30 cedis good wono mu ye no ena obusa me say magic bi wo mu ana na say magic bi anim yeah the Bible no ka no ena yesu jelinas fo ye hu adwuma good nyankopon se ye ni dua na ba na yemfa na haban no ensa yare sure iti popo ya yedie bo frei na haban ene na banan kasa kura no adwuma dia edima nipadua no good anya asem ketwa good iti die nyankopon ka bia no yenye ho akini sure but ya na ni kwan ya be fa so a ye be prepare ade no ena ne duru ba bia na ekofa nsunsan so ede aba iti se nyame adum nimdie ne ba na wokọ tech ema ye hwe ye nhwehwemu bibia ema aban hu ni se a eduru a nipa de bai ya test bibia hwe nsusanso bi anim anana ma ye mfa ye bibiduro ni agolo good first na ni anim ananka abohu no obi de aduru asigya so nanka wabuagu ntuam na cap siso wose numuni sei ye no na nakoya na obi kono ma na ni so abiri na obi so ni sei wo wu na sei ese so de meshes wo ho etu obia no wono ma chese obenum jerinas kalikina obeka so wonya danse eyadura ewura ni padua ni ma toxic nieme bia akosie a hide ne ho ewo ni padua ni bia na ebepie good ebepia ba eti se de ne papa ni di adanse no anya se bia adwai ma betena ha ena me dabi me se wo de wakodwa baako wo de konimpire ni so me se bom ubonhu se ampa wanu moduro ubonhu se jerinas kalik no eye different kra good nyankopon adom doctor nimdie mu no eye yenia ye herbs ya na wakika bomo eye herbs ya eye garlic ena chese lemon ene ewo ye dik ato ase se obi bitima nom ne nom ne nyeden ye de niam kakra ede herbs ede amano aye no abefo kwan so eye duro so a wonum anka first mo se wonum garlic adura na agi wonum debi na mebe ya matwa bi esimika ni mo wow esimika emu sesi ya matwa bi na me dia betena ha yi enya asem ketwa good eba immune system na aye mle na to ba ha se nkontomle na akaja no wutim se de bia wo do ko adwuma ba gisi ya chiwo to mpeme miamia wa hwe ya wonu kunu benya problem be mia me kotodwuma me be mia me patch me srawo jasa hawo no se wo hawo kunu se wo hawo yire no ko pejerinas kalikini bi enom ubonwu se nipadua no ayemre ni nyina no ebefiri ho ama immune system no ubo se yare bi firi hin na bebom we firi anu tew na bebom no saade ni nyina be yede ebefiri wo de amawo etimisrawo enyu ho akini so ya no munura dabi so fala se de bia ye didi na ye no mo nso de eduro no mo ne de untimi nyae na ne papa ebeboa wo no enene me no wodi jerinas kalik ho adanse a kiro se uyi obi a yare titi wo yare di wunya cha wo duru ebeboa wo ne be yi sa wo hawo ni nyina sa information na etiti wo ni nyina e de afiri ho de ama wo toxic na gini padua na boso no onu na ye firi honum wo bo honum a obedwale be wie no afi na wo ti no mesrew eye infection a abani padua nim nom jerinas kalik mesha no na emwo na nyi sa wo hawo ne ye de efiri ho mawo wo bo so wo dwale wie no wasemi ni padua mo hyehyeme eye de na me ye kase wo ko dwale nsuo nwunu aso wasemi ni padua mo hyehyeme eye hawo bia aba wo mogya nim wo se wonya adura eba boaw ne be yisa hawo na firi wo blood nim na wo ni padua ni mu adwo fom nya afi a okokete so na wo se wo te se me haye me ya me debi wo se wo numa duro na okokete so a wutimi da na ho pa na wutun kro mu mafiofo nyina wo se papa smes wona ada no ni padua na de emu adwo na wo betimi adaye enipa nana se wuntimi na ya eche se anadwuwe ma dwo ne wiemu nyina di na kwabrane na ni guso
wasimintimi na ekoba ne say mesrew num jarinas calic mission no ubedi adanse ahunu se ampa ye waduro ene ewom aduro ubenuma ma enyema nyina de ye de amawo wo obi awia wutie me wutimi se wo maame wo papa wode ade to ayi ne na ho kura na no wo kiri no wo pe ya na ne wura firi ho aya dura ebebo esaya retentive memory ebe kenya adwene no arecycle no ama adwene na ye foforo kura wo se de bia wo kai niam 10 etu maame wo ho ana papa wo ho unua bi wo ho na wo saa ha woni mu a mesrew ka chen se onum jarinas calic misha aduro no ne bo onya den ne bo ye fufufufufu mese wato a aburu so ye 30 cedis okay wodi akumasia fredimens heba okay apedank ewo emrom misty heba so wo mrom kolenak heba ewo ashtown ena gegard heba so wo ashtown main street mu wono ma okod tafo a bus pharmacy o baby a Pentecost asodan o bola no kese na ukọ nkrane ne mpatemu a baby etu no ne etu no de o kanshi lane mu de enro no idosopo ede abuso ukọ takrade sahwimu bogoso takwa pristiamo baby a etu no bia no udi bogula wo so pe jarinas calic misha afi we obi a wutimi se akoma no enye na dwuma se ne sefata emojani ntimi supply many pedua no etobo hono ma wosemensa na etitiriti menase atatai menase mu adududu odene na pem hono ma asefufu a chese wodo na akosimu no mesrew eye moja no blood circulation no enye na dwuma se ne o se ye etimisrew eye jarinas calic misha no ene be yisa ha we nyina de afiri hode amawo eti aduro no onum na no pane anwumle no o firi honum ahoden ye de ebe ni padua nim afei fatty liver so eye de achechire utese obrebo no ho ema brebo no nya na dwuma se ne se fata ama chese wuti aduane a ewo setimi sone efin ne wo hawo ne ade ni nyina afiri mu no na edipadua ni nya na hoden no etimi nya na dwuma se ne se ne fata mesrew no jarinas calic no na enyisa fat ne de ni nyina emfiri ho na brebo no nya kwanya na dwuma se ne fata ne nipadua ni nyina brane afi wo obi a wugidi anadwo ya chese wo sugar no wo sugar level no kwa na ekoso wan hweye wo tira 10 ekọ 12 11 12 15 wan hweye na ekofa asem kese ye dey e da brani padua no so mesrew nonom jarinas calic misha no na ema wo sugar level no enye stable etimi mla 5 enfama na etimi nya normal na ni padua no enya na ho den sene sene fata etiawie wotimi nka wo ye obi a wo adwuma wo ballet wo di anadwo wo di starch food no meat enama chese cholesterol ni ewo mu no mesrew nonom jarinas calic misha no na saa hawo ni nyina efiri on fama mesrew yo obi a se ne akoma na wo se ye na dwuma watimi se bon ten esa na enye wunu ato nchen kura na honhome a wote wonka senka me kase ya me humi ka bon se akoma na de homete so na so me kasa pa so obi a wote nchen kura wonte se akoma na ye de ebo saa pepepe no se akoma no eye na dwuma etimi supply mani pedua kwa ni nyina immune system no etimi ye na dwuma etida bia me busao se wo polish ni pedua no wo hye mpaboa wo hye watale kama wo shine wutire ho ede na wo de kɔ ni pedua no wo system nim ama ene nso so arecycle ni pedua no ama ni pedua na ye ni pafoforo mesrew tena ho enmane nyansa me ka se kyena da bia mesimi dan ene me dabi ebre ni wo ma etin tena ho emane nyansa nonom jarinas calic misha no ye number no eye 0241 814677 miti number no mu biem okay 0241 814677 Fred Dr. Sisia lepe edoni benum na ohaw ne amane a wo fam ni nyina emfiri ho emfama afei ye wo jarinas heba misha eso so ewo ho atidi mare yare ya no so
apagya ne mu na aka wato hɔ no ma meka akyerɛw sɛ awie ya kɔpɛ Jerinas heba mesha ne bi ɛnonom jaundice no typhoid no ne nyina efiri hɔ deku ɛde ama infection no wakote ɛnam yare a wɔyere ana ekunu mesrɛw ɛyɛ Jerinas heba mesha no o menstrual pain no menstrual disorder no ne nyina mu no ofa pain mu utimi sɛ ɛba pains a wo fam no ɛtetew afei ɛba nso a ɛna baako na atwa mesrɛw ɛyɛ Jerinas heba mesha no kupebi no nom ɛbɛboa afei vico no nso so ɛwɔ hɔnom waist pain ɛna ɛtete wa wotumi sɛ wosisi no ɛyɛ wo ya wo de kɔpem so baako pɛ ade akyi a ɛwɔ sɛ bɛrima ebi antumi ɛsɛ akɔ ɛkɔpem no wo sɛ aboa bi a wɔpem a ɔkɔ n'akyi no wasa aba wɔkɔpem baako no sɛ hawa sa aba mesrɛ dabi bɛrima ɛntena hɔ ma ne nyansa kɔpɛ Jerinas vico no na nonom na waist no ɛmfiri hɔnom ɛmfama wo sɛ obi a woyɛ mesi adwuma carpenter adwuma driver ni wote si anim wosi fam a na wakoa wo mu mesrɛ ɛyɛ vico no kɔpɛ mi nonom na ɛmoa ma nneɛma nyinaa ɛnyɛ kama afei herbal capsules no ɛso so ɛwɔ hɔnom wɔnom nsuo no na wɔde capsules no nso awɔ no ama nneɛma nyinaa akɔ kama yɛde ano bɛsi na megyiri sɛ ɔba adeɛ yɛ adom a dasene yɛbɛsa ate ho nka ɛwɔ fidikɛsie so eti kɔpɛ Jerinas calic no ɛne vico no ɛne herbal mesha no ɛne herbal capsules no na fa kabom na nneɛma nyinaa enkoye ɛmfamo nana de ano sie no yɛ number no medima no simu ba ko na ɛsɛ medima no ato number no ɛyɛ 0241 81 46 na yɛde yano asi yankopon hyirawo adofo Jerinas akache ene ekoye no ena wie wate de ye wanamuntu abetua kopenu ni bi ato eno na beboa ama enepa enso atumi agira ene traditional Dr. Dawood ya woda Dawood eba hospital ano a very good afternoon to you adofo se wo ba ejeso krapa junction a yesiso metro junction no Goyal filling station e we ejeso krapa no wodi esi ho na oniawo ne traditional Dr. Dawood mebompu ni mpu na enewiase abrabo a yebo no yade ya wanhwe ya yade beku se wode na sikyire yade ana mujabroso aka bom di stroke yade abrew ana hepatitis B ene haw enemu yade bi no akote wode ye ulcer ana prostate mu haw ene wanya awo ho ye den di amawo ana fibroid ene haw a nimia ba keka ho bema keka ho na omrehwo ewo mpemu no ebeko ama wani agye Dr. Dawood number eye 0244886437 ena 0201681717 ene grow fine herbal tonic ene ne ointment eye mura digital herbal center ene diaba wutie me na wonumu atoa untumi niti onsane onan nyina ye utitriti dura na dwa untumi nna obesori anopa no na wo honam ye wo mre misreo nonum grow fine herbal tonic obai wa wo mensration no wo how pa wo ho no wo de sese aduro we doctor ni di so akata your friend Dr. Menses and grow fine ti misreo to grow fine herbal tonic some menstruation issue a wo no ebe free wafi ama ho ato se wono num grow fine do enam natural koko na ye de aye ninti no e bon ho ban ti ayade na bi etu mu bi a wokɔ a ubenya bi ye ointment ne nso grow fine ointment no uba bi ye ye bia no ma ye mfa ntwetwe e beboa wadi wakagire mu ayi yaw no e de free ho ye number for further explanation e ye 0244 596532 ena wi asaso eba center ye wotafo 4 miles station echi na mesrew yade a adi wunya na atena wo so ache na wako a enko no wonsu brenie yade a wode anante se ye kokoram de eye asikyire yade stroke na aka wato form woni sofo asamoanhia asasu herbal center papa ne de na duro be kan so wanya kidney mu hawo ana hernia
ene hawa Asasu Herbal Center ememe papa na adwene mo ho na wakofa kubi herbal powder no dia badwa so saa kubi herbal powder yi eye aduru ase ko nipadua ni mu akwabana ne eboa wo na nkonko no aphrodisia ne saa ne nioma no nem fa ha obi mra wachiri wo de pekubi herbal powder bi be ma wa ye mrempem na wo de sebi fagu kube nsuom ana nsuo de na wo de kanum nanom kwabana ne ubegyina soma what ya say eni o ma be ko ye oba ukunu sebe won kase first na ye sesi ade atwiko mafo aye ketekete mane nonnom kubi herbal powder no bi wo de pekube nsuo fa frama no na beboa mo ba bi eton no bi akwa abenya kubi herbal powder bi wo ba Otec FM ha ubenya bi wo kono anya bi afra sofo asamoa na ankasa on na ye enui ne number ye 0244 166 602 and 0243 505775 and then we make count for the fearsome 3 send you maybe nkia kan make count for we di amount you know me ensa e be na jaba for na di aba send know me ensa e general well-being wadwuma enti for your general well-being choose Hepa Plus and then we Hepa Plus no e gina know me ensa ye wo Hepa Plus ye wo Pavi ene ye wo plasmos say no mi ense ne ye ka bo mfriend de fia some 3 na wunya say no bi no nipa da sani ononom a no kre me se wo se ebo nipadua na ho de ho ban enti ye kan ene hwan na yade bi da ne so se ne ye wo yade tie bia no dwe nipadua na ho de ho kane eye Hepa Plus Pavi plasmos na de dwe ho se ya san peja na ho de mu se ye ni nsuo ana ne topaye pebinom na beboa ba bi eto no bi akọ abenya bi frɛ yɛn wɔ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 engine room ɛte sɛ yamia duma akra ababaawa elentachiwa akos ya sese yɛsɛ ɔtebo sɔre new site no asɛm ya ba ma de bɛto w'anim no anyanyam bia wa frɛ ne ho de no ka kyerɛ o kan tietiem na menko na ɛkyɛ atiefo nyina no kre ye frɛ no ɛma ɔyɛ sɛ ogyina baabi yɛ ɔbɛfrɛ okay nti wan frɛ yɛ bim nti ɛnɛ me frɛ ni nya no ɔkyerɛ sɛ asɛm no de nti ama ne maayɛ nyina ne sɛ ɔno akosusu ho akyerɛ ne lawyer na no lawyer sɛ ma ne nkasa nti papa yi pa ɔfa nkɔkɔt ɔde kɔkɔt a ɔbɛba nti nkyiremu kakra ɔno betumi de ama yɛn Ellen no na nanu asɛm no ɛda wɔte sɛ kɔmɛtua na ne ka wɔte na de wo kɛmɛ ma kɔmɛtua akyemra me lawyer sɛ wɔntumi na no kra me yɛtɛ ne banka me na wɔte me ntini kasa de wo kanya no kra bi anim no kra ba akokra anim na me lawyer sɛ ɛne hɔ ne bɛkɔntua ka ɔmfa nkɔ ebe bɛkɔ na FM so asen sɛ be wɔkɔ bi ɔmfa nkɔ bɛtɛ FM me lawyer no ma no kwan sɛ me ma me techi bibi mo a me fa twɛntu de me da so se wo de da de awura ne ka kyerɛ wo ni okay second opportunity eja kwa me ma mouse ma ba ko eni tete kra di asa we de anya dwuma kese Ellen tachiwa etebo sore oya adwuma ba owura no to force oda so ton force no oda so ton ane dabi ana wunnim na se minim adwuma oye okay enti otebo sore new site eja kwa me 30 seconds ka kyerɛ Ellen say ewiase odie da sebe asɛm wa papa ya bɛkai sɛ yɛ ɔba na bɛka ya enka yɛn mɛma yɛti hei sɛ ne yɛnka yɛbɛtɔrɔto ɛwɔ okunu korɔ so no na hweo bɛma mmoa yɛnye asase na yɛnsi dan pɛ deɛ bɛma yika na bɛma foforɔ na ankɔfa ne nkɔtenam ka kyerɛ ne sɛ ɛnɛ ɛyɛ wukuada nyankopɔn yɛ adom a ɛbenada next week Tuesday on kan kyerɛ ne lawyer korɔ no no ɔne lawyer ni nyinaa ɛmra ɛnyɛ saa sɛbe deɛ ɛfɛ ɛbɛyɛ tai ka kyerɛ ne ma yo akosia ma menkyia obi minim sɛ bosorofo nua mu tie akosia so tie akosia so tie sɛ de ɔkae na mpa papa yi de ne yɛ gidi so yɛ me nti akosia na ne de de pa nti sɛ de na Krobea asie ni ɛda benada anapa no kono pɛpɛpɛpɛpɛ akosia ehia ɔno lawyer ni nyinaa ɛwɔ fudua yi mu ha na yɛn hu kwan kora yɛde asɛm no ɛbɛto
engine room medase wate opanyin wasem yatu ahye benada nyankopon ya adom a menkyere bibia bu bio nyankopon ya adom e benada se ne de da obeba no aba be kyerem ya wini skanti o de tobo e benada nyame ya adom a enti ne maka no ja kasa no oh na broken heart ya chewa na atiefu eduru ha mepam chao happy birthday to you Udide Eric Atewusu Eric United States of America mu ena wo ena wiei wanya afeko e dia ka won fie ho ena ye wa wodai yesre nyankopon ni nhira na ho bambo na ho odin ni nyinkyere se nkan Eric God bless you afei Udide Priscilla Mamitiwa se hwibu akọ ena awo ena wanya afeko e dia ka won fie ho na nyame nipa wo de Beat FM ewo se hwiasare nso ose wosire nyankopon nhira ma wate nyankopon nye okese ontutu anamo nsie na omoawo ewo akwani asa hodo nyina mu ene da sebrefo nu pa aworo de abadwa so no da sebre immuplex capsules no eye topa yi a onipa da sani so onya bi na se omemene a ebeboawo amemogya na diafurusane kama oba be ma wa yemre wo mpamu a wo begina so oba wo pa wo na no mu esiesie hormones no eboa ma utumi nyanyinsɛn ni bi infections a dokoro wo immune system na yemre nti wuntiri mu twetwe unipaduam ya oya wakiri bramo ya oya oho ni nyina no nonom da sebre immuplex capsules no bi na beboa wo sa wo yo oba na wo won sebuo mu haw pa dia da sebre mixture ena mekanfo ama wo ena wo ye be ma na ndemu yade enso haw pa da sebre herbal mixture eno ana mekanfo ama wo jonso abeta wa ya ase wo jonso akakra bi na eba nonom da sebre herbal mixture bi ebeboa wa manuoma ye kama wakoma ebo pim omoja awe eso ate wo de nom da sebre blood tonic ne nuomi ensen da sebre imu plus no da sebre herbal mixture no da sebre blood tonic no se wo kabom na ono mo a eno ano no wawie baby eto no bi akwa abenya bi oba Otec FM ha obenya bi ya number eye 053 501 0442 053 501 0442 and a 3P garlic mixture no eye dura pi work natural health for na diaba edrui se wo yo bi all the time you feel very weak when nipadua ni mu wapone waposo nyina ya wo ya eto de bi a wa utumi hu se nipadua ne nkoyie natural garlic wedro we mu 3P garlic mixture operation nyina yie o cholesterol wosoro immune system ne function yie wapone waposo to de wikura no ahohono nonum 3P wate na dro we eye pa oba mystic colinag dan heba ne baby eton no bi a kaseme pe 3P your number ye 0248928824 and 02010000021 onyame wo ho heba fo basa heba capsules na wo de aba no se wo yafunu yade kan ho nafie gya adumu a wadronie wonsabuo munye wadronie be ma wuduru sini animu a 2 minutes na ba wadronie koko how e pai na obote wadronie infections adokro nonom basa heba capsules ne be ma asumdua ba nyane ointment no basa heba ointment no wo de srasra kwada ma no ho ye den asabra ne asram nya ntosi mu no ahohye ntinsi akwada ne so nsansa anya no ena wo panyinika kagye se wo nsa no na mo yere beko honam kankan beko oyawo a woti wo nipadua no yemfa ntwetwe na abenyu ahoto baby eto no bi akwa obenya basa no ni bi your number ye 0244 267725 kwantintin bia ekopie ko tia arofo ni adehye mapon sebe sikadam nti die nipa de beye ni nua wonyene ho sikadam idine Krobea na Yaw Asante kojo bebe kojo mo nyankopon shao jataba on na hihye adwumadie nyankopon ya adomo a ye sori dwabrim ene eto aso mafidie na ha